no ana papa no koye nti okoye no na tese afuo no nipa na afuo no won nsem no ama afuo no asai kura akanwuram eto wo so diska no ma afuo wura no nipa kro na 2 years no nya ma amene sika no yede e ma no ti ro de toka no wakọ akoto satan ne ebedi bunya na yabuso no otwu enti ye ne se 2 years ne nso ne de no nya ne sika yede ama no ti me ma amene te sa papa na fiska na ankoje afuo no ana ne bufuye ani odi atempa nya asam ketwa wo kansempa ka je se ye yakohwifo akromfo ye nso mfi ne fie ni fie o se ko ya adwuma wo ho na nya asam ketwa ne ko ye ho bibia eneja papa mi be pai da wo tafo ani tuye ene bai ana 2 years na so 6 months no me akoche papa ne betum ana asam ne ko court awo tafo court ana court so wontuetie ska no oguso a wotu a ana Mrs. Taba ketwa ya me ne maame ne tra kwa ne ye ho no ono no de nasi na na se online ka no e ma no akwa ne kokoche papa no edne betum ana akola no e ka kire papa ne sei ene se ska no ontua de abeko oguso tua no ontua de a ano mache be no na ye da ho ane hu se de apolisifoɔ aba se court se yan obefa de dwapade ne ka enkoto mfa ntua ka no bleko a oguso tua wakotua bi ya wada ade chifiada no ama principal aba abekire no mo de ne ka no kokosi court ho e do ko pebo se ase monye na mo mfa me ka ama me akra na anye monye se adenti a ai ladbeka yeso ekofie kwa na light no ho papa na na ewo ya ho ye bibia sa na che ma me ni tuaka e no mo se be ne mai e ba ombe dey ombe free ana wakofe ska ne se je na fa me ka ama me akra na anye ska no efiri ho be pem nne chese apresifo ya na abeche papa ne dina kotu ya abeche mi akotu etime matrasi adwen ho ni se maame no akwa ya ode mi afa so no sebe eye me ya pa chese mituwe se ba pa te se me madam mi di kwa ka se mi ntwe mi di a me nim mi di twere enamo no maso ntime se mani efra mani gusunsun ho na de eti kwa maame na de ma afa so se me ka se enya me ya na me boa mi su mi ni kamafo bia me maame awu be papa wu wo na maame de me ma wo a me nim se me wo na me maame no me maame na nkasa kora wo wiye no anya me ya eti ade a maame ne ye aya me no me ka se nya me ya na me boa ti me ni obi aso a me kamasem a kire no ana me se me de ba be damo madawroma mo ne me maame ne nkasa na mo mpa ne che o maame na omoa me na ese me ni ba bi kura da ba bi a me da obi do prapre mu na me te ese nipa ko na frese oba be siesie ni da ntu ehe na mefa me ni ba bia mefa eti me de me dwa atoa betum anim se mo ne maame ne nkasa na omoa me na oma ba bi na se me kra na omoa me kra me ma no ese kitwa no onu obi eye adwuma ewukuma se ya ba bi akora na eda kra no edin eti omoa me na nkra no ba ko ana mienu bi ompe ba bi mfom nsima me okay eni tina wa me bai yo yadamase masoguswa mutie Akoma 87.9 na Akoma mu nsam dwumadie na afei enso na mwanya yen ewo Onia TV a enkomo na na yeguswa yedini ye ni yenuaba abenasewa ofri atonsu agugu nenne wabetoa ya oni yen ebo enkomo efa ni nuaba bia ofa ne se maame wose time na o maame ede wo ma unuaba yi na wedi mfie sei bacha na mo 2 years 2 years bacha ti 2 years no e na maame ka se ordinary man na say still na wo maame ho ekire ansa na unia ne baba before de me ma no na osua de pankra me na na tia musade ba mi huni 2 years na 2 years na o sister no wedi say na that time na no osua de pam na won wale na won wale nti no won da kra na wanyini ba na won wale wa wale ntem woni ne ntem no difference be no ho o se mo ye nso e man kwa nso ona ye mu panini ona toso miensa nti den se nipa 9 na ehye mu ho ana okay enti o kotna ne nchen no emre be na fe wutu kotna ne nchen o ka 12 years bi time be na wutu kotna ne nchen kra fe o kotna ne nchen say o maame a wonneti tama na osua ade pam na won wale ye no emu ho no de me koma maame etu o wale ye akire no o sa be fa ame ewo ne mane mienu no o sa be fa ame se me hwe ne ma no e ma no all right enti na me ko school was called methodist time na o ba be kokotna wo sister ne nchen no
na wo maame mo na wo ko school me pa cha na mo ko school na wo gina se na mo P3 nti time na wo feel maame ho na wo call sister ho no na arehwemu no ne say wo kotena no ho mo de wako school ana say wo kotena ho na wako soma a won fa won ko school de enkomo na one wo ene wo maame ni di o se 12 years na wo hu de ekoso bi de enkomo na no di sa tam na obefa me de me kwa awale asene de na wa wo mienu sa tam na manya 12 years no one maame kasa say TV, come me be and call CV. Asem TV and call CV. A new brief and call CV. Just Akoma, dance your night media. Abna, any kwabna for ene eye moda. Mamu nyina aha ene ewie edeba Akoma munsam dwumedie so ewo Akoma 87.9. Ghana month numuna ena ye wono nti enen so senia na ewra e kan news na owie na oka no ene Ghana month nkomo aye ba be bone de frobi na ka kire obi say so onti Akoma mu nsam da ene nkomo yi o meti bi no obewie no wotu ne hofu papa ya bia wo krom ha bra na inua no ya ba obia na dua nya no ana obi ohonuma Yesu moje dware no ntu boni dua enya no na sekan na ya yesi ekọ ohura no kre no the parazone na washing powder ben na ye do sa sekan no na den na wo ya obi bo dua ebenya na wo nso a wabo dua gba no abaye keshire eson tententi se de nemiduku ya mabo ne tententi esomi esu sanso bi ewo homa wa ubie wanu ana wabodua wa ubie wanu ana wabodua no me se na ye nyina baba besua de ma me no so osori a wo ebe bre papa wo ka kire wo ba ebe bro na no eye duabo ana oba na ya de ama na ya oya pa nti de onim sese nsem na wo ka no eye no mi bi edidi wo ma no anim ene ye besua de eduabo make you see Aunty Bea so de bia mo de nsem na ne so de mo de nsem ai ya de nsem obasa Ghana man na ewum mo si ye ni Ghana eduane ye hye Ghana atade eduabo no so eka ho asantima mu ha papa ene bnan ko ba bi so kohwe kofo a ye huru wonom kofo a ye di akire ni ye me se me kokro mo koye adwuma mre bia na me wo fida dem me dru ho cars na we mu yes hwe omo beda ni dua omo di akire ehuru wo mo ayacha omo charge ye ehuru so betua betua ka ene ye ba besia de ne ye wie no na wa kasa se wo so na wo bru nua na wa bru na akonfo no so mpese duabo na ekoso na se ba ye twa nkokọ na we de mi hwe wadim na maka ye twa nkokọ na se akonfo no so pese duabo no koso because hoba sha no so nkwan mu aye hwam intene ye betwa fa ba bia me nya frosoro ha wia ye boy ni kire me amente hwe fom ho de obo wani kire me amete na me nya frosoro ha de a haje se bia na wura honhom ti se dada no prophet igil prophet osmira sunsun na papa ye no ti wa so wura sunsun da bi enti konfo dwumo me pa cha na wura honhom wai tina soro he ya me no nyina tina soro he ya ye wia na wura honhom Bidi edi bitches figure Robert Bea from Aunty Bea me se bosumi mu de ya bene wa no so ka ho bi ntie mu bia ope bia o de fama me na ye fa nkoye ni mi nua ma fe om de Ghana man na no me kakra de chia do meja na abo me nko ame so ade chia ras mama ne be ye se mi nim sada ne spirit be ba no ho no mama ne ye nye se na me so be nde kan ya me sia ye be ye na me de na chini aye no meja abo me so a ntie no my executive no me de timani ma so me nka hwe me nde sister, why you feel? Now what feel? Who do I feel? Say. It's a black baby. Debbie, so two. Mama said a bedroom. Debbie. Also, and the black and the dorsal. That's what I was saying. Jacket no cry to two side the way they both tie and now flowers. Flower girl. A combination is a calculation. My jacket no. Who feel? Yes, the mama of an impulse. Hey, Debbie. And the old man whom. Ma, some men to. And I'm Miss Mama ye tuntum na kopem se be yan kawa ya baba se be ko TV na fa ya monsieur me se me come on mate se wo bo life me pacho nti wo fa adwumenti o me ofa wu adwumenti che busuafo ne kakra wo fa
are in the case abusua e wo mako in the case aha aye nchifi Akoma dan ne ahenkro ofenso ahenkro achiame hina konwa ne we fie nti ye fie ne edi chiame ne wa ahenkro yes ye nyina ye nhye den na ye ma ye nyina ye ho yakọ na me ya adoma ne na awotwe ene ebedi na awotwe da no wo ye fie wa in the case mako we dey share you holiday holiday ne ayi da awotwe da so mo hwe mu hu na mo se o ye fa nhye wo ai nti ebe boa ye onyini kakra the 50s. Oh. Omo de kwa Akoma dad anko mu kwa na beko. Kenya nka onko. Na mama Akoma dance. Na okra minim ho kra nso. Akoma dance celebrate. Ko dun fans so. Jaso na minim ho. Ho no munim. Jaso de. Se me kwat na ho no de. Ha. Tu du ho no mu de a. Ko chen Beyonce. Bogaba. Waji baby. Anya asem ketwa. Ajwa. Eti say Mama nyame adom me ho yo. Ede nyame ase no course wa ho. Ai. Me ho ye. Suma me sa. Nana nka na person yo dey. Onsuma wan. Onsuma wan na onsuma. Me ma me so de ka ko fu achiri ba ne bra ne onsuma no. Na ho person ko onsuma wan. Mama obi e bone bra o. Wenya. Tina ho. Obi e bone bra wo so ma me so bone. Debi. Ene se ho no de oye ne bunada. Timnada ba ko pe na wo twumu nya na bunada ba ko se si wa se bra. Obeso am na ama. Na o ti kunkuro wo le fo. We yes Canada. We sika we ka du bedu. Ye bechu. Enkran kwa na betimi de wako. Ai. Mama kwase ani kuro mu ha o. Se bi se wo ka se wo nya di. Ho suma wa no de phone na mo bi o. Ai. Mama ye nim komo kakra. Na krom hankofo wo school. Mama, ada no pese be yadwuma. Urebe ho. We don pese be yadwuma ka kire. Urebe ho. Enne na awotwe na yesu ye no. Nti we so pese die na awotwe da. Krom hankofo wo school. Cheke be fo ani so. Sawo. Na ye no ya nkra na. Ye cry. Sa. Obi ana ne de. Ena bi so ye kro no. Ye nkobọ kro no. Se ka se ye fa kwan bi so abokro no anka ye nya ye hotampa. 87.9. Enra me ko bibi won tintan fidie no. Ah, na me se nko ho. Aha. They working. Or say your generational case. And your generational riches. So it takes a generational thief to make one family rich. Oh, okay. And to be all money they not so the crowd now the one na ba for years ka. No. I mean the bush for that you can case ka for man na ya come nice all the over one cry. One cry. O ma me papa mobla. Obi so try to us what profits a man if you buy 27 houses and sleeping cells. And also near some. Radin near Buffo. And you are no near Doffo, or be so sure say. They are moyen wanting time fidie no so no, the other person who know. And one more to so. Now, dear behind the scenes, dear, also see they who are a social medias. But who are social medias, no. It's Miss Slow. Uko hu obi dia wa ye ne fefefe wa ye ne nim fefefe ne si fita na fe wo se ene fe wo se sisters brothers udi enu achi a ubewu wate ubewu de nyame dia maw na wa onim se wo ti wanim mfifre na wo struggle na wo ye na wo nya wo de kakra no me no nso mobo na da ni da no aka che nyankopon se urade me da wa se man bokro no ena minya man ko ye best bra na me ye man ko diewu ena minya ye ma struggle na kakra odi ama mi e urade ko so ehira sa best enu de asem bie ni ho ye mebo odi wo ba bi ngu animu ase wo hwede kofu odi wo social media so na wo nya banch mpesie bi ni nya ado afro yi bi odmo ni atwum udi na wo so wo de nyame ehira wa sister bra nyame wo ehira na de so wo sin bi crowd keka banchinere obi ni bi na de wo nso e you see nti yenkomo ne ka na de futuo na ba besim se sanya wo ti biara me de me kasa ya fansa show dem refem Debbie but de wo ye no be proud of it ma weni so de wo na yire wo ho na se urade de me ye ni o ton hrensuo feguso obi aton suo si dan obi aton bidie we si dan eno ani Akoma pa a wo de ye na wa hye nananom ene de konfo adwuma wa hantime de nananom kan wa hye nananom wa hye nyankopon onyame a wo som ni bia no wo gini di bia no wa hye ne se de wo ye no ono amboa na de wo ye no enkonko wanim na ensi wo yie amen yo na duaboi sister obi abo duada Debbie moy sa na ye ma show say me ngro nko sa fa ho me yanko no na ka dua na ya me no nka sa bi woni pa ne no wa ya ka na wa bo duada Debbie ebi kura so nsi da
what it is nkofo bodua what it se nkofo bodua oh yes nti what is na ya na den ne ba wadwem na nti den pa na ebesi a wo bodua se dua no so ebi wu wo mu ebi wo ukunu ade na abenya ukunu ade na den bone nko a na nti waye wa wontimi fa nche anti wo boni dua eya na nsem ni bi e ya de but dua bo should be the last thing a wo de be ye no bi kro wi asem me ntimi nkonkwo kokoro se kan so ntimi de me de wo ma ene wabusu adase eya asemo na ebi wo so a na aye ho ene ya busan ma me se ade me di kan kra na tutu na no wo fam ho na ede se bia me maame akoye ne bone minim ho hwe na obi abo me maame dua wo se me de me nya kwan ma ho ma fufuro se kan so me ni kapra me de koye enti nananom se nya no na wo fa ne wi a me de ne ma edase na yesie ni maame awie na mete wono ma na tim na ukọ na poshi ate wono ma na tim na ye to so sa asam emma sanya menti but say ye sa na ye esin so just ye hwehwe kire ni yes no bi kura hono motimi ka se ma wabo ni pakro ndua me na osia ni funu kura mpo no wa wo do so ase nti ye se ye nsu titi movie bi me hweye na obi ko wi obi dwan ene wo kumu dwa owi adwan na ni pakro apedwan ni kuro mu wo sa wo hu na ye watch movie na nipakuro yes nipakuro bodua no wasi nipakuro wo be fed obesani odwan no ensuo nku no die otwa odwan ne mene enya no die wo so oja enya no de okofa da se besi so de owo nam ne hu gu mu e koto boko de nchini wo no ho e se kro mo fo wo si kro mo fo nyina se wasi wa wu twom pa wu hia odwan ne pampa na blesi da so krampo no enya we edua enyi nyina so no enya ene ebedi hu nkomo me bisa ni nyina ye be bisa ni ehye na ye wodie ni nyina so nso ho ene wodie wo nyina so mama eya sam enti na wanti akoma mu nsam no a ene me dispaglu be so akonya ne so na matena so na metie because mama eduabo okum pa okuro mu papa na wo ka baabi mi fie baabi ebi asi ama ya waso abam aha mitimi nkan ko bebere aha eko wie wo ma omo bai na omo ko bai na mo be kan ho asem se na se anya asem ketwa to the extent se nipa na dua ne ye bo no wono no kura ntimi ankosoa because of the situation ti na wo se obi kosoa ma no no atwa ho ka yes we de onya nua okay e ma ne ko ye ma Akoma FM 87.9 yo mate adwa Aunty Bea duabo no ate bi ai me papa nuaba me de me nkansi call speed the speed ye tu kwan free kronketom de ba kese ma Aunty Bea me sure se de ebedi enti ene de be san ye chi akokoba brenti enti obi de ne poultry farm ma no edweso ye se fe bibi besiase ana se edweso jamase mpatem wono ohwe poultry farm na enyini na ne se papa ne ton me ensa no na ton nan eso wo didi asene efurura ma me nso ne ma wa abrochi no ma ye poultry farm no ofie di ama no ohwe ne nhwe ne ja wo di gina ye nua be me Aunty Bea se de na papa ne kon se na me bo metiri nko ensem wo mu ankasa sabi aya na yade na nso so ukodu o maso ne yeso ho anmo a na obi se ade na wankasa wo ye no sabi wodi nsemfon Aunty Bea process nya sam ketuo na me nua be me ye wu no woda ho na wo bi entimi nka usu asemato na sabi sa aponche kwa ka bone ka ba aponche no obi entimi nka hwe ni enyire tutu osemu na wodi nsu bako enan wow senior mine ene betwa to Akoma FM 87.9 senior woman so e potro na ba kwa so wona betwa to ebi wanyina hini te wo se ekoho no ni nyina ansa ne aba papa ye oda ha yiso omo ba na abo anodu no nkono wow afi ne de koto mo kire te hwa ne hwe ne wo se yekope baabi ne yekope ne krabre Aunty Bea ya de mi so wo mi wiase me efidie so mi sim ne obi aya kaje se nyankopon bam obodua wa mo medua okodi ntro ne hwehwe ma me hu ogitu mu se mankasa no Aunty Bea meso nipa na besi enne me bie me pono kra no ogina na masaka pono to masaka Akoma FM because asem na okokan no Aunty Bea se nipa na mba me bisa me no fetch no fetch ra kan se ne be hu sasam na nya no kra Aunty Bea na edu be eduru ti duabo de the last thing because in so na wo body di no mimi nim say mimi gidie mu no mimi nim no na woni ano na makobisa no
Insa na nanu mo. Omo yes. Na wo de gina me Aunty Bea me ko bisa nse den. Nti duabo de no matter what. Se nipa ne ye wo na Aunty Bea bro so a na wa pa ba bia tenase. Nipa no nyo ma me ba enyo ne na da sorry. Pa ba bi tenase na na dwene ho. E ma na fanje okra. Aunty Bea. Yes. Ni ma de ba ko wo duabo ho. Se wo ye ba pemfo. No bi bo dua because we may witness to it. Obi bo dua. Enya wow. Wunya wo baby ne nge na acha na wotwe mienu ubeja na wako. Eno mebisa. Hey, ye di hu nkomo na say ho de na de behind the scenes. Mama de wan so le nko. Na ye nko na. Enti enne Ghana man ye nkomo na ye ba bedi no. Ye kasa e de afa duabo ho, duabo eye den. E den ni den na wo ka wabo obi dua. E den ni den na wo ya wabo obi dua. Duabo no kra ye omu ahodo e wo ho. Duabo no ye bo dua wa ya bo dua no anamonto be ene wo se wutu ena wa bo dua no nso wo so anamonto be ene wo se wutu esunsanso be ene wo ho e de ma wo bo dua no ene de ya bo ni dua no ene nebusuafo nyina na obi oji ne wudie pa se bio oye muslimi ni se bio oye kristoni yesu moja Allah eno ye bo dua enyan Ghana month ye nkomo no yedi Ghana eduane na ya hye Ghana atade na ene ye beka Ghana tetensem duabo ende da ho wo ho a ekoso ehun sunsanso ben na ye benya ye ne komfo dwomo ene ebedi enkomo mre so a ye bekọ ahoma no nso so na nananom bi so a ye pese ye mu di enkomo duabo ho no omo so ye nya omo wa ahoma no so akakra bi omo so de beka ene komfo dwomo ye enkomo yi ho no ono so ede aka ho ede amaye na ansa na no mayen kai mo se fiade edi yenimu ya efiade edi yenimu ye eye 28th of March na Akoma Ghana man fie njiwedi e hihye ye ni nyina Rodika said the climax of it ye de ba de wie yokra eye Akoma Ghana month food exhibition ena ye de ebremo wehu apapransa na wedi bi da mpotompoto so wehu bi na wedi bi da abetie me se di aduane ba akọ ni di bebre brown face the wall edebe ni nyina bi ka ho abetie kro ya konkonte ye ebi mu didi nkate nkwan me de na me type ni nkruma nkwan pa eno na me pe ampesie nso ye de bi beba asie nu hu ena fante ne de me se me kan ya na me ka che mo se mo amba ye fante ya mo fa na papa efanye na mo kofa banche mori banku bia mbesi wo se ye fe di fante no aya mo nka eto fantifo eto no monka no bi muni muka monko fanti new town okọ mbe kire mo se ne sika fante na mudi bi aba eno na yebedi hu djuma nyame ya doma efiada anopa no ndu pepepe na ya shase mesram o ye ka ni se ya sabre ubo wonum to enye de ya yesi obebre se begikodi ti se de ye eyi Akoma fufu party na de mo ba na mo side chance ya hye mo ba agim na mo beji akodi no we de see small taste small see small taste small into emfa chance small fam Aunty Bea say Aunty Bea me beje fante ni bi akosi fie wo ba ye nya bi ma yesi behwe eduane no ntine se eye exhibition enye party behwe ye tete eduane na na ye di na ye gya di no bra na behwe na ye nkyerɛw se nya yesi ye no na wo so akwa ye bi wo fie nti fante ni de hia me papa mo fa na papa nye na mo fa fante to wo fa nkan ko fa banche mori bia ba nkum besi wo fa mayen omo mo boa yen e ma ye de Akoma food exhibition di abramo efiada ye Betty's Kitchen o Kumase Freeman Hotel hwa e na obehu omo na aduane bia bi local food ahodo bia bi e wo ho fufuo banku abetie emutuo ni nyina akwa obenye bi enkwan different types enso e wo ho for Betty e wo 0244 091239 0244091239 oye delivery so into kwa do aduane ya me boss bi a wo frɛ na Betty ebe me de aduane no abro confidence eating place eno so e wo dakodwom ono so e boaye e ma ye Akoma food exhibition no ono so local food ahodo banku ne tilapia banku ne nkruma abetie ni bia bi e wo ho ebunu cotton kwan enwan kwan emre kwan bibia bi confidence eating place eno so for omo e was 0244 775680 0244 Abelera where your friend sweet tooth popsicles Ebrade na nyankopo sweet tooth popsicles and more or agric
enzema oya abele o abele and your friend is sweet to popsicles so at I say it's no aso beka say o pa abele ra no wo agree enzema no obi abecho 0553 846468 0553 846483 ena kaji pot ope impusu pa impusu o ye de aponcha ye impusu mo kwa tirim kakra hwentin akekaduro garlic ni nyina bi wafa taste ko kaji pot o banas inshaye so wo ye program bi a me serve impusu kakra wo je ne da jim fine 0540 522118 0540 522118 kaji pot ne kwan no ene ho na me kodi me lunch de won ka say me kasa gu kwa okay Ghana man yes ene ye kasa fa duabo ho duabo me kan ye wo mu ahyew me se maami na no oba ne tifie no awo de be bro chesa oba na ya ade amana ye oya na waka to ho awo de be bro eye duabo ana say ye no me oni wadanfo ni di komo kakra me de be je no afrefre nsuo ahodo na ode agye no wa wo bodua no ehun sunsan so ye de wona ya bodua no sunsan so ye de ende bibi e fe duabo ho de ene ye ne comfort jumo ena ye ne no ebedi nkomo nana wada mama ho ya me de pacho ho ye de on pai wada roma ye de nyame ase papa yo nana wada mapa ehefa na waso ye yo yo asante asamai agona side ho na agona side e ho no sabio mu wo ho pa o adan se e ho ye titikuro ena komfo no chi obri komfo e ho no ye ne nsenkyere ne Akoma FM 87.9 Kumasi no nana mo beduru ho no obri komfo banana nana mo ho dada okay into no beto de yese odebo na adwuma hoye na yira santenwen so emra obi komfo eye de opeye de ema no no o hye na nimonyam se aguna ena odebe ma no okay na edu tam so ohia no no to ne nsafre na wabe no nemu anye tenten ama no inti ye free honum nyina aguna chem 87.9 Kumasi mo wo ho se bitwem wo ho a me hu nana wei eno de obi asante mantem ase ho na mo dɔɔso pa na kro bi so wo bi dɔɔso sa ebi honum dɔɔso okay so ati ase asante mantem mudu afija ase a ene aguna district no kra de ene akomfo ni ho afija so bi wo ho afija ase de o mo chen nyina afija ase papa bi Ebi ze ode obi kura wa fichide kura so woko. So atias. And now come on by the papa. Yo, my embryo come on so na baby e be fa bia fa ho. Na pa cho me di kan ka say. Adam de eagle prophet by ye kasa sa. Na ne ni atosen. Was say Aunty Bea me ra honhom na me say prophet pa cho bradem he ya. Enti we de me di kan pa cho wadam enko ba bia Dabi ono onim de oye patron to de yembra dem he ya wai emfa me enko ba bia me ni ba bia meko he ya ne wo onim de oye me patron yo to de sunsum no a ye den nam no ye omra sunsum ba ye adwuma okay ene ye omra sunsum nya adwuma okay me patron yo ene ye branda okay ne me pesu ya so obeduru me fie nipa wo Akoma FM 87.9 so me ba ne nipa me brefre me me say that be me ranum be invite me baby obi ansan okay omo so om ba kire a omo anfre me no mama chia me ne bosomfo aye de ezo mo yam omo okay biza me ba me srem panimfo say ye kodi nkomo enye akomu asem so ati ase ene enye ayibia eye me mabra bom nkomo ene ebedie nti eho de enye omo asem nti omo ma mo me da se ye da se trana me ka to say me boss ma ba me ye confirm ye true o ye true for me da se papa enko me da se papa 87.9 Kumasi Miss no make it 87.9 yo me pa cho ye ndi nkomo ni nyina na ma adwuma na ye dedede ye sha se ye kase duabo a eduabo pa cho e den a eduabo e
ade bia e o wiase e kan ni pabrabo ana de amaduabo ba eye menteme ho ase konkonsa krono ene maji obi kunu maji obere ene kofasa no ma wenya ba na say ye te ho ase se 87.9 Kumasi eye na nabila me amenim se na yireni ana menim ena mehia no ena mkope no na oba na se meni kunu ena eche mehu ese megya no man ko ne baabi memfa oba na ne gie na ode ma ame no emfa ho pepre nyini mfiri na nabila nsem wonu ohu ana ne bebre nti obetimi afre nso ni madinse odinse nso obenyame okay fi sade no watotwe aka ne de ntina mde metumi baji nti wo yeden ya ebenyam okay enti se ye kase duabo a eno se obi ebie na no aka nsem bia na se wafre nyame mpese ho na wo chiem kakra mame oh duabo eyo ma hodo mebre obi ho se nyame ntwi awoka eye duabo nyame ntwi aka no nyame de se wo twa obi aka eno onye duabo na me meto na aka se nyame ntwi ameka mesa abeda wase so atiaje se adwuma me ye ma no na odi twa ameka eno nso no wa wo se wura na nanim mu a eno nso sa ye no me e kire se wa ye nipa ne boni nti no kasa obi eno on pe nyame nhirawo ne ye nyame nhira bi wo ye de hirawo a wa we abenu Akoma FM so 87.9 ene wo nyame nhira bi wo nso ne ye de mawa wa wani je ho keke okay so hu se de me cho no nti duabo de e wo na hodo mebre duabo no so ni nyina ya semba ako eye te se enome wakantam okay hu se de te okay nti se obi wa no ka sem bia wakantam nti ese ye adwuma ewo se ye adwuma okay enti yembra eduabo na hodo a yewo ewo ho minim se most times aya ebi wo ha ye se ugina unie na minie no waka nsem bi eno ye duabo eye obi nso obi ya onim se de me ye eye duabo ana onim se de wo ka no da chebe ye no me ana se duabo de ama nipa kro no ye sa de ne gunu so no mami de o ka no duabo no wo ekwan mebre faso a nipa de bodua ye woni tandua ene ye woni mudua okay excuse me once ni tandua no ade bi ti se wabo no wo chi wo anya bosoma wo den a ontime mu wo ye dan bewu enso wo betwa nkokọ ni nwan ni emihu na ntwe kure beje ni tandua no enso nipa no onya nkwa ene ye wani mudua enipa ne ba ende wakama wate Akoma FM edi so ko na okọ baabi na okọ dane a ye mabusa wo se enso be na ofre wutimi kire na nokura na nipa na obo odua ne ni ho a untimi na ne dua ne da sir wo so wa bente se de untimi na ne dua ne da wo ye de dua ne benya nipa no me ma come 28 good years ko 29 years matete akonfo mebre enti pacho ye ngina ho no de ye bosi nipa nanim no se me mete se obo se bio nsuo wei ana ofre busum we no de bo dua no na me ba wo konfo dwumo ho na ma ba bedane dua na de obo dua na enya me no se me ma owamba bia o konfo dwumo untimi ndane dua ne mame na nokura ne se ye ba na sa asam ne ba na de beto me manimo a me mechew se ko nipa no okopa ne chew okay so what ya say okopa ne nipa ne chew wie no age tumo a ye be ma ne nipa na ba ne ye ne me mpanimfo atena se ne ya kasam ne mpata e fata se ye de ma nipa na ma na koma to ne yem no ya je de ama no okay ya jima ne wie na koma to ne yem a ye da ne bia na sem 87.9 Kumasi okay yenko ni tandua no se wache de ye bosi ye nim sania eno site na ni tandua no eno na ye omoye ne sen a etimi enya nipa no bache wadam ni tandua no a me ka mu asem no ni tandua no ye se me ne na bela nya ntokwa ya be pataye
oh munya oh dia me ye na bila no entwa ye na bila se nipa somasi se dia me na otie eno waye me sa dia mpese me ya mantimi anya de anya no ene ensu asomasi se nipa we maye ne papa na ode boni da masede ana ebusa na mame so ati ase wonka wo wanim wanka wo manim waka wo machi ensuo no so wode kosua bo ho so wanfa kosua mo ho wanya bo nsuo ne din asere na asem afiri nsuo no de yeso yema no so ati ase enye duabo nyina ne se wodi kosua bo ho na nya nipa so far so wabie na no aka se nana somasi yade we mame no na yede ne nipa timi ko obi wo se nana wada ma mesre wade we me pese wo boa me na obi a wo yema no nti wonya bonso ndi de onim se nana no wa hoyem ana wo atetiam tie so okoma no ema ne hu se edin no oboye no enye nkwala edin enti eno no nana bila baye de yehu se ya boni dua nana bila obaye de yehu eno na yese ofa kire me kasa na me se nana bila ena me maye ne ba no obetimi abomedua no me pesa me che say de waye ni waboni tandua no de waboni tandua no me ba cho nana bila na aboni tandua tia me etia wo enti wo baye de yehu enti meme se meme no a metie yi ansa na me hunu no di se me nante akiri Akoma FM bibi beto wansa na bibi beto me na manante akiri nye se me fiti a wabomdua na manante akiri se me de me be ma na me di me mensem ana be ma nso asem anto a sa won tofom etemi amanhu se no ma bi nkoyi o ma blabo mu no so ati ase me ya me nante wakiri asa na wahu se asa na mahu se na no kura no nye ni nyina na nipa no betemi aka no kura ya de akiro ebi yantro ansa na bo ba bi no kura no aboka mebre etu nya ba bi pa ne ka no kura ne kirew na se ogidi se ampa wo ni nipa na yesa de a edi entene so odinji tie so ko pe nipa na opa ne chew no do bo ne chew ne yeso yesere na nam ne ya mamre na hoto alright ente se yehu duabo a yebo wonie na menie wa kansi manim ene yehu ni tanua nso edan biom na obi betimi aya ibeka se we eye duabo eye nome aya yesi na wo sugu ne so na ni so so of sa de no etimi ye duabo nai mama men kire wasem bi se onu obi ye bo oyi obi bone ana na obi nyasem ne mpanimfo hia yesi ba bi a adodo hia no nyankopon wono ane asolefo na ne kan yo wase ba bi a ba nu nya ba sa be hia no nyame no enti mra ba bi a ba nu nya ba sa na hia no a mo ka sa asem no ne nipa ni su no odomi nipa no if it's ordinary how ene na mani huna nipa na mana hunu no ode ma nipa no eti nisuo na wo su no nyina nye kwa fi se wa anya ne bone a enka wo nsu so ati ase bone a wo de aye no no emra mpanimfo hia ye ka se wo su agu so enti se wo ni mani kwa se wo ma mpanimfo no kura ka se mu wi so ko bunko to dwe wonanim ne fo ano twifom chene se bone a wa ye no no o de cheno okay ene bi etimi basa wo se senya somasi a enke kwa amede obefa so unu se bone na wa ye ni mfiri ni tirim next time bi o ye ni bi wa onfo woni nto bone no indi se mpanimfo se wo so agya amana kapata no so o medeche ohene ohima unnimu a cha kodwa ato afoforo kopa ne chew okay onyi mfiri ni tirim da me konfo dwuma o ye me bone na me nyewura me dem se na me dem tirito me mpaso a oboa mempanimfo nhia ne enka metimi no wasere me kan word de me kan se de mempanimfo akamate se me de meja amanaka na kina kofo ayale ba me nam de ayo idi so unim de a waso aja amanaka no se afa kire ekọ no ho ne pebi e fa kopa ne chew okay no hu se de waye no no anya sa de a oyima oboa o didi kura no onum suo na ho asem besi ni tim no ye ho a
eno me ni de wachi Yes. Akoma FM. Enti so we obi ade na oye. Oye. Etimi ye no me di wachi. Ena ni nusuo so fom. Eno so ye no me di wachi. Eno kwa de hu chen bibia. Nusuo ni so fom no. Me na me ka kire wo. So ate. Won say Bible say paafo ensam nanim fifire kwa. Na mo paafo anya dwuma ngu. Yes. So ate ase. Na mu okurani nusuo so fom. So fom. Wote dem acho. Edi enti na Bible kasa. Enti se wo tan okurani ani na ama nusuo so fom a. Unim say ye no me ma. Ye no me. Eno enti na Bible le kasa. Akoma FM. Enti nya boni nche ni pa obesu. Ama nusuo so fom. Enti di enti na akoye boni. Me mani so hye pa. Me ni so hye. Nenso me mpe boni. Ena me chiri chopa. De bia me bia ma no ka se enipa wo hyiam na dede matem. Na so wo be pa me chewa. Da na ba me fi amebo pa. Sa. Aye woni da ho. We di awie na be pa me chewa. Mo. Na unu so obu me. Enipa we me kaseti ana anya den. Enye. Wa anwene ho. Wodi bibia akate oni abekaseti am. 87.9. Sebi na bi latu me fele no. Me fele mu amwo nyina. Itimi fro me ba studio hai. Na ma wensa. Me ni mo bi arada. Me ba ya na ma bedi nsem no me wi amachifa uko. Ade akyen na me be kasa ho na me be pa acho. Na ho na wo wusa ade a wo ye ne nye. Ah? Ana wani ehunu. Wani ehunu anka akodwa ato apacho. Wo sheda na wo yesa. E wo tirim so obeye sa de no. Ade bibia kata wani ye dia beye. Mo. No mo friend say twabi ne ke ka kire wase. Intimi akonfo ni bebre wo ha. Mimi say me ye free mo bia bete bi so me. Okay. Yo, ye be san aba say ye hu eduabo no types a ewom. Ye hu de wo bo e wo nipa nanim a de oni na nya asem no wo kan wo nanim. Nti ene de ye hu say no ne wo kan si nanim. Ene wo de waka e wo nipa kro ne che na wo typhoid ni tandua no. Ene wa ye obi bone na ode na wakɔhye ne mantwea bi ne dan bi mu na wasu na ne nisuo asɔfom ne nyina enne ye hu sesa nyama we nyina duabo na me ba bebisa ne sɛ ɛma titru a o ma wo no mo ma ne etete wo mo sa we bebro wo bebre pa eno nso duabo na ye nyankɔ ba bia sekan no mo sa ye na ano aye moja wo se ye kɔ wo hora no eno me bisa sɛ no ye de dan na wo hora no se bi na bɛn ena ya de kwa ohro saase kan no ano ye beba ma wofo no de na wo kan no pacho nka ma menko doctor Hombra okay ye ni di nkomo ye ba no aba ho se be ya the suspense is there obi aba betie awofo no de no why comfort wada ma yo doctor boko de nyame adom boko e de nyame ase akwa ba bio ye kaduabo ai ne de nya asem kitwa 87.9 ye se benum grow fine ye dum grow fine yo ma yechia no watiefu omoje uso sabe Dr. Grofa Atrase ye de ende ba science ene ebeka spiritual for ene ma konfo no ye nyina atia haban na ye ende the scientific aspect na wo mu no ene ba beka ti wi a na spiritual aspect no ye de amana na ti enye number no ye nshase 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Grofa ye dra mojadra ye de yakase kuku na ye na dro ba Ghana mem no obi obenum bia wa dance odifa ho ntine ye ba be ka ana ye be kasa afa namness wo ho ana wonsa no na ye otitiriti ya na yesi ananse na ache yen esa yare ya hwe ya edien sunsuanso na de bebre yen nti ho asem ne ye beka no de tie ne se a doctor for kire se sieyi enipa edubi asi ho a emu enan ensa ana omuna ye omutititi na sa enipa enan no enye de emu mienu benya pressure efise eyesrade bone na ewura nipadua num a ene natena na ansa na bonsa wonsa ana wonan ayo tititi kra no na cholesterol strade bone awura system nim 15 to 20 years into one nete into ho yare eba
eba kutupru eno ti da saa yare ekofa banyina ya to omudiri se silent killers no wan hwe yi a edo how bebre bebro na wo hu ne ntam so a utimi so ano ntam saa silent killers e ni di kan ye friend pressure heart attack stroke and septicemia na obusa Dr. Bea said dey na kofa saa o how we ba the Dr. Bea be ka kire no say ya na stride boni e friend cholesterol no afum awura entiri bi e friend actually saa actually ni wo nipaduam na saa actually de eye ntire ni kwan se bibia fam ade o se fam eye moja akoma na nwawie a apompi no e de mframanu e friend oxygen mframa a wahome no papa na ewom na e friend oxygen enuane a wadidi no ana de wadi a nipadua na twetwe na e friend nutrients no eno na efra emoja no na afa saa ntire wiem na efa ntire mu a edi nuane nro na kɔ nipadua na kwa nyina ama nipadua no agro fine na nyame anya wadom na srade bɔne wewere saa ntire mu a emma emframanro ana emojanro entimi nru wakwa mu ye ebasa edo how bebre bro se basa srade ne be ntire mu a emma mojade ntimi ni apro ye ntibasa a doctor fo ato ne diri low density lipoprotein ebasa mo mojada ekɔ ne konya konya de a o sa akoma no hwe ahoden foforo edi pia mojade ma mojade kɔ efise no ne dwuma titira enti woda nipa num at a point in time o se pia moja enti mre bi e beba se enti min pia moja no e de ha beba enti ahoɔden a wo nipadua num saa bre no o se akoma no gye no de pompe se de be ya nipadua no begina e basa ye so wo de pressure to akoma no so high blood pressure asase nyina ha de free wa hwe yi afi de kakra srade ne ba begina e wo ntiri num e basa manfra manro na e friend oxygen no enru wa dwene mu yie adwene no so na duane a wodi e de saa oxygen ti saa adwene no anya oxygen temo a e ko ba se wadwene ni entry statise ewu cells ni statise ewu a de so wano ewu a na kise wano e chia wonsa dompenu mu untimi mpija obi tia fom a osi watia fom so obi da na dwene asia so ijagu ni nase sise no obi tirafa akochi ada ni dase pija osi ni tirasia na ni ti efa edwa ne gagaga asina ni yi ato de bon ka ya ne sesra de boni awura ni padua num tipegro fan no enye sa edo how bebre bebrew e how de bebrew no bebre wan hwe ye de yare kese bebrew eno tire semre bia no go fam agedro no na me abie ntirinum enye sa edi problem kese bebrew na wan hwe ye asa de ikoso a obekọ doctor dakro doctor beka che osa de bi wo mu ye fredi sodium e kosro entinchini me ni biem cholesterol level de kosro entinam enwa manwi biem sugar level de kosro ntesichire me ni biem edisa saa mema no edisa bre no a mema no ye ntua ye hwe enso ahoɔden a yɛde bɛ press up no akoma no wagye de pompi moja tibasa o press mienu pɛ na oda hɔ tinugro fam agedro no se de bɛboa abiebie oni padua nom ama moja no atimi adi afusane yie yɛde yɛn akase yɛ kokoo na yɛ adure ti sɛ wo hɔ na so wadi so briw wo yɛ adwuma wɔ awia so wo yɛ adwuma wɔ gya ho memfa gro fan ni agro unsa enu na yɛ titiriti ho asɛm ne yɛ ka no nugro fam agedro no ne yi cholesterol enfri ni padua nom wo ho na wakoma ebo periperi wo ho a na oyema hyew ngro fa magedro no obi adanya ne awie no awasɔre anopa no afei no wɔtwe ne mu ne honam nyinaa yɛ ne ya asemani kromfo a yabo no da bi a mogya nu ntambia no ede ya obrew ngro fa magedro no bɛbo asolve problem yi yenua ma no menstrual disorders obabi wo ha emfie du no mu ne nsa emfie num no oba to pad yare efiri busumi no kodu busumi nsa wo ho mogya ni ayare ko hwe ngro fa magedro no obi de ba entwa obi de ba tot obi de ba no obo ne sa no onu go fam agedro no bebo ama bibia ye fine empompo obobo na paya no go fam agedro no obi dware wie no de afin dwi ne ho eno so ye yare wo yo ba ada bema na so de atenka woni bia hwe go fam agedro no anika sem e wom ne se ye wonu ani no bi o my friend anti aging properties onu go fam no a ema wo nyini ema wo nchonchom me bia de otia na otie onu go fam agedro no bebo ama ye fine da bia ye ba de ye kan se wutimi koba ene tesen na yare aka wato ho tinum go fama yadro no na yare a ACO no enyu mfiri ho enam se eyimojadro soronko a yenya no oman mu ha se de be kan ba bia to adro bia obenya bi se ye pharmacy herba drugstores ye yankasa so wakasa enam a eto adro no wuhia ka na no atobi na mo se won kranmam na opebi wa kira na onya bia misro ko kan shi drug lane
Case work heba. Tidatet. Nanabuache. Angel. Halos. Repash. Omina o kanshi drug lane. Ubenyabi. Asama afo nyina monko Ekus Pharmacy. House of Drug. Midama. Ubenyabi. Kofori Dua Gamson Pharmacy. Go find ho. Nkoko Hillside. Ana Aunty Akoma. Ubenya go find majadro no. Sunyan Cap Heba. Mose. Ana Green Light. Tachiman Abibido Depot. Awa hifie opposite. Takwa ni Pristia. Monko wasa Abibido fie. Bogo so Unique Heba. Go find ho. Takra the AMS. And a crisis the answer. Crash is the answer. Ewo old aponche krakra ubenya go find ho. Cape Coast buachi ansa pena ubenya bi. Mankasim Air Social Station ubenya go find majadro no. Winiba bisharade heba ubenya bi. Elibo odalo go find ho. Wa obroni ana 1000 pharmacy na tamales ubenya bi o PK Gombila. Baby a wo hwe mi free. Baby a wo tie mi free bia. Bora drugstore pharmacy herbal shop ubenya go find majadro no. So wo kire na wonya bia frɛ me number me bebo so yi na ba bia wo bia ma kire ba bia obenya bi efi wo tirinwi kopim na ase wo problem bia frɛ me na edi nkomo 0244 59 65 32 0244 59 65 32 eyedura aba obia no bi na obia no wie a na waka grow fine a nyi so de ma wa ne say grow fine makes you grow fine. Nyame ka obi bia da sende ye ba ne abeto adisua ne so. Yo, yeah, that's papa Dr. Nyame on show pa enne ye Ghana man topic for the week no ye kasa e de afa duabo ho. Duabo abeye ade a sebio sabre de aba be kan ye ho e wo Ghana hapti tutu ne ye wo asante mantem hanom sei na ye ne komfort dwumo e na edi nkomo a o che ye duabo no sabre de ya kasa ebisa se edan eni duabo types of duabono eno ne eye de wa me hu sunsan so be ye mienu miensa na me so me wo ba ko mienu bi wa akire abatan no pa ene taye sa de no na me babio ma iba be bisa no na wa kye na ansa na no apomuden bre ekine nwumre oduyefo abna de pa obeje na konwa na enra na ye World TB Day mo amutie ye news mo hwe ye TV channels ahodo ni nyina de mo husane kasa pa ede afa TB ho na TB no kra den eda ho a ewo ho enti ekine nwumre hia oduyefo abna de pa na one Ashanti Regional TB coordinator one no enhia eni panyimfo eka ho na omo kasa emfa TB no ho no so pepepe na waje na konwa fra wunua bi na ono so entie bi ewo Akoma 87.9 Agbozo Herbal Clinic enso ye bia wokwa omode mfidie ebe hwehwe onipadua mu na omhu yare a etete wo na ohwehwe no hu yare etete wo no ewia na wasan ama onuro papa ode ha ma ede aye edura Food and Drugs Authority age atumu no ode bia ma osaje nenom typhoid fever fakọ honom junsomu yarewa enam yarewa hodo obema no entimi hye oba nyinsen o say bema tiase ne bema ehu enti no se bema na enye adwuma yie dia fakọ Agbozo Herbal Clinic obeboa ama ho ato Kumasi di chemso May 5 Old Insurance Office wa ena obehu omo 0553 417752 0553417752 enkran kwashiman obey ohene na himfie ho 0241750282 Home Sweet Cereal Legume Mix Tom Brown wanwaso ehwam ede ahoden ewom udibia ubenya apomuden papa ema wo me embro so ema wo yefunu enye kese emo wheat ena soya beans ene wom akra wenya bosumi nsia ekopem abrewa poso akokra poso etimidi oba onyim timidi oba omanofo etimidi oba ne eko school so atobi mano na onfa nko odisi ja so 30 minutes na ben enchine milk sichie opa fa bi gum onpa obetimi edinisa obenye bi wo poku trading KJT a Dr. Mensa Edum PZ KO ebuakwa offense tanoso ena atonsu o pedodo etu ano afre 0246 697358 0246 697358 ena 0546921728 Currency Ventures enso no papa Zahara Herbal Products ni bi wodwama so yare bi etete wo no udu dwama so awse open Zahara enupa ni bi kope bito na enom na ma oho ento o pedodo etu na so waton wa na wa frɛ 0246 348334
0246348334 and 0248569335 komfo dwemo ma men san embra ho be ne mbisa yaka types no abatan no ho de ne hia me pa ne bana ye na de ama na ye ne ya osa wo ba de bi be yo wo ba de bi be yo no wo be bre pa eye duabo on say ni nyina ye duabo enome no ade bia obeka che nipa a obeka bibia so gyina ye bia no eye nome okay ana de metimi acho ni se oba tan a obewo ba na wo se oba ye obone na oba de bibe ye no eye asema modu okay se wan fa oba anko abontin so ni ntimi nya no emra wo bie wanu a ono me oba no se wo ton na mabonsanfo eni no wuni bi bete fi obi ho no ma o ye nipa boni fo ofie ho okay ubie wanu a de kasa asem no eno kire se wo ton oba itutu na osika da ho na yira onti ase eno me na asem aka kire oba no de atwi abanika eye no sunsu boni mu asem no okay ti akura ne benyini onye yi na fe akosu adwo to no wi no ma basa ebi efi oni mfiro me de ye mfato me ofa ase ba ko na me pena asempa na me ofa ase ni ye made bi na me se kwasi ofa enye pena me pe wa azema ka me mo abere wo wi ase pa eno kula keke na me kan no bosom no do times ye aduma bosom ne bae no so mon kanjere komfoze manku na min kuma akokọ bada na papa busa na se bofo ade o si asem o ka kire akwala no wonum so wa no me no ndi se kina akwala no na bra bo nse ni ya wa na amana basa na papa se anya dai no se me koda mon kanjere so won chedwan no dwan no ntwa ma mo ntwa ngufom no fansere nya me ni asase ampa bosom no kodon bon amane nam so minim se haw me ye saade ne ma no enne me ofa ase no ba bia wadro me kura me no okay enso bi ama no asem am kan se ma anye sa amane na nka me ofa ase na sesa ye de ebo no obi wo ba won se ne ba na ekoso no ena wo do ba fia sika wo de be ma me ena ho anwan mra wo kansa ansem ni nyina no se wo ton oba no asema ma obi atode akosunsun okay ye da se yembra se obi abodua no ewie na enya no aya edan na edai di wo nipa na ya boni dua no homa no hu se we die ye duabo me de ni man se aya na ese omafu hye efu hye no nko a ana bibi ka ho biem na ima ene sisi mi meti akura dua nyame fize mi mefuso mi mefuso pa konfom pacho mi hu sesu mi fugu na hye mi ntina wo so ade okay mi mefuso mi ba po wo mi hu na fo no so na fuso okay so diabo e wo musa se emani pefo hu no okay ana se ade bi o ana meka se akom enne akoma moto ne se fos se de ase o na me no odin komo na obati obi ti social media o kom no ayi ne bosu magu abonti na mo penso na ntisa na ne de ye dai modernity se mo so ebi aka mo aha sa eno na eyeso hu se ba bi a wo de ade ne ewura na enye me program we ayeye me menem no hu o ma mi fie se o betwa mbosum de abati so da wo fidie no kroja betom me share family video da okay eye me wura o hine ba ko finti otoso me ni last year o shefa ama bosum no o de no phone ba o mo video say ya yeyi muso o video ne jaddam na phone ni nyina ni mahye o fantinu ta ya ne chiame ne to no o pa buza no so what ya say bosum na nya de ya ton no afidie so ene aton ene sikape ene nkuntumpo ne nabra bentino ene ye to bosum ho
phone so Tony TV so me comfort you money we me pay wa there be we so dey dey sua dey yes we dey sua baby so what I say enti baby a obusa ye duru ye no efuro hye no nko a efuro hye no ya na ye kase ewi ase o ya de na o de no kore ya nyame hira obi wa na nye duabo onum se obi nya kidney problem na fo ho ai so what I say enti obi o a on ka na kura nche ne se saa de ne meni bi o si duabo okay me ye ka krobi te se ahafo kukum ma bi na fo hu ne saa ma ne hwo anyina ho ne o me de be so abosom na no se nye duabo yale bosom ne tira do me e de mama ya na mama ya no to ma ne to pumping machine eyetuo 6 rounds at the bechem ototuo bechem ototuo bechem 6 rounds at that was it here ne tuo de ode yeden me de pumpation ode yeden me de bo me ho ban etuo bosom no adwuma na oyeye no o pese o hye bosom na nim onyam se bosom ne ye hafo into the tuo ma bosom ne se onfa nko ha na ne di ntre okay so what you say ene me du kotoku right half kotoku me chenhene so akom no ebi ansua anwie intine ayenze mebre maami ana obi adua betimi anya no dua timi mani perform okay edua timi mani perform dua timi mani perform me na meka okay wa fon aye kete fon aye kete besi aboa so aye aboa so akola no dua na nya no wo fon ye kete sekotre omde ne baagin ya omo condemn no omde ne kwankase omo condemn no omde ne komampo omo condemn no omde ne ba asomaso omo condemn no asanman omde ne ba omo condemn no no wanyine bi ye friend nana samensa ofrinton so America no tie afekura afi no afrem se opese obeya yibi wonu kroma oba no se amenem ba bi akola mi maningu ana odene ba ye so abosom no ka che ne ma me se asem se ni se NSC eno na ekumo ba no enso no wa fon nso afon te se kotere nso okro ntimi numbi me kura ma bambu se bosom na de asem bi atome so wan hwa enipa no ko wu a manim begu ase enso sunsum de onde se woni pedua na kola ntimi fie sisia okay onu onuanu mienu nyina timi fie obo obi nkase on na yale enti ye funu hye de ebitimi ye ba nye nyina na ye duabo na wa me ye hu say obi so timi fon yes ba che bi so enai timi tatai obi na se timi tatai na sta cha na o no ya na e on se mebre okay so atiase obi o onya accident da amane nan no otimi tena ba bi se ya ekuro no mo na wo nyine no na afi na de no ma ye de ebreo okay so atiase me de ka kopim mampon me rai enso ahwe bogo manim ekoduru mrebi me tosi ana mani so na me hu no maye ansa na me sa bakumasi am ya horo so okay na no chese me busum ne fra mani accident na enti asem wani pa besi wo ablabom de kan ko hospital ansa na doctor no betimi atro se ade we enye hospital yare okay ohun se de tie okay enye duabo nyina na ma enipa ena asitatai ene bi nso he duabo be de o akon ne ba me oba me fie na de ne ye duabo a me ka kiro bosom ne ba obeka na me bosom ne kura ma me hu wa me ka kiro se we de ye duabo mo okay me ya me hu nipa na bila nim no na okwa ye on fante dabo ne oba me fie ho oba ye se ya oba bone mpa ye awie oye ya na okoforo ne ka na mse gina ho ene ukuru mo ye ukwa obewu o gina ho se sofo bi aka kire no na oba ya bosom ne ma ye nkan ye nti no ena mse ne bosom ne ma ntuma aka kire ho wo mo a omo efiri na chikwa bi nya accident okwen okay na bila nim okay so ati ase enti wi ase no eye enchehye ya ewo adwuma no all right enti pacho ye sisu biem eduabo no
enye ni nyina ne ma yefunu ne hye obi okwa na ono ane yare bi na ma ne yefunu ahye ena sitatai no enye ni nyina so na ye eduabo ebi oso na eye yare bi ena oso so betimi afon aye ketekete duabo betimi amobi afon aye ketekete etimi ku straight se duabo no unya nsunsanso bia na we de partial na eku anan duabo timi ku papa straight me na me ka kire o duabo a obo se beku straight no aye nipa ne de we a wo aye wa ha nipa no amana ye ni se de obesi atwampoa wo senana mi ya no hwe ana mi ya se nipa ne ba be pamecho ti so so ye nsu ampa ye boss man pa dia mani hu se ewi ase bebi timi baby okay tende partial ende timi kun oh okay so atiase etimi sell duabo timi boni padam eno no mutimi dane se ye hu akira mutimi oh yeah ubetimi adane konfo wa bin de ubetimi adane o dane ni o dane wi a e so mani panedro so atiase me antoa o mutimi kwadane dua ne bia beje adro me o ebisa antoa no eye bosom kro na oh okay so atiase to kwadane dua ne wi na ne ho dodo na oba me so me mo e pedro ne de man se me meji mesika me nso ma anse kodi boni o mojiska o mejiska se nwura mu yenko okwa wonum se haba bi ho no ma o kotia utimi ka kiro sentemi e de na ade bra mi ansa na oti what is somebody nsem ni beda me mom de minim se ya mudwa naked ayo na minim ahaban kasa ahaban okasa I see dua kasa yo na yento so na ye dani duabo na ebia ne se ne esi dani na se once ambenye hu se eye duabo ne de me ba wo a eye adekro me ko comfort bus where ya adekro me ko comfort ya bi where ya adekro ana se patron ne city duabo no a wo kan ne dani ye no obia ne ne su a o de ye na dwuma so what you say me de me akomfo mi no na tete makom omo nso asante mem no me ya benfo pa ba ko fira asante achem kono ho dwansa wawu ono okotire mu anforo kada ye fere no komfo ntiamwa okotire mu anfo ka owura ne dem o temu ntumi mu o tupno nim within 30 minutes we bebie no ni ho okotire mu o se 2 weeks meba chiame de safo akwa ne fie se 2 weeks 2 weeks no oba ya chiame ne bie pun na no se ono de no ma nyina ba so hu tede etie enti ono wo kire me kwan a ye fa so eye de eye ana de to so mienu ye fe no konfo ya ata yawata no kom mokuruwa e wodwa afijase asokore ono so wa frame ono so ye konvo a wa be pa santememwa wo jedin wona tete a konfo 972 ewa santememwa obia ni babia abrofo nyina wo abrofo be 400 out tete o makom so atiase me ona me hu se afram yensu eda ye fra na afram akoka broni ama o de broni ne be bosom ne be no okatwi bosom ne kwada broni ne ntitwi broni ni katwi wo katwi kom tu kron wo se me ma afram me da ha kro yesu na me firi enso bosom ne kwada broni ne ntitwi brofun kwa no ka ensem okram ho so wi ase na unduru ba bia na ase nsem nye dai eni ho entine dane ne de obia ne se ne osi obia ne se de osi dan ne dua okay ba ne nyina moji akokọ moji kusua na dua bia ne wonom a obaji akokọ ana se wonyi kusua odan e be hwe ye dan dua na otu kusua ne fa akokọ no a yetwa no ase a kire se odi penipa ne kra na ama no so what you say okay ebi ba edua ni bi ho kora ye dwan ne nipa ne kra du akiri te boso na be chese nipa ne kra du akiri meji ama ntisi ye di dwan enkum bosom so huku obi ono oda ne dua ma no se wo je dwan no dwan wo twa ma bosom na saje dwan ko fie oboa okori oboa dwan ye twa ma sase ifise nipa sase mu na utia ensu asase so ne da okay we me kam obi dia yesu ade yesu ade na nka me se me nka
ai o ka sa won kan ti e mo wa sese de wo ken enso manka okay ye nuanom akonfo ebi nim enso yesi enim na mo de no so azan wo mu oh ade na azan nim me da se pacho me enko de ye ntwa so ho na okay enti no be bia ne seniors but nyama bi wo de a e basic ti se kosua ne akokɔ de e na se o kra ne du achi a ye betimi agi dwan yo ade wei ya dwe ho a ye nte ase me nua wura kra ka se obetena ase a me misaw Peggy na akoye ne boni ena nana bila boni dua nana bila boni dua no o se aya fa Peggy asefo nyina fa ya aseda Peggy na asefo omo ye den a sabri modi omo kodase medase se e odi sa asem na ba wan fa amakura nka mebuta ewi ase so obi ani wonu ma woni maame obi ani wa woni papa inti awode na ofire mo baaye sa awode na na enu ebiye de edeba so ati ase ana duma odidi na bela no so eye ne yaye de ebolo so o se nana obusa medwan amenya obusa makoko amenya inti se wonya nipa ni wi a fa ne badase ana fa ne nua dase se o bibi ode bwa ko yaya enko nkasa asem no mo eno ne ma bibi si wabusua mo a na busua na fa kire hu se ya di hie kwan na onam so na nya kwan papa enti yemfa ne emle ano ede ase eno ne duru me bia ye di dwan no okay enti no ono na obodua no aka se uwie Peggy a me ni hwea me de beda na me de beda wase enti fani nua we ni na busua nyina fa da ase me de ne ma ene na busua nyina da ase enti na che so mo ya to na busua panyini wo se pani antunefo nti busua panyini wo ho no ma no aka se da bi de ade ekwe de enye na che so ma fa chire hu se bibi sa ne ko na san komo de nkomo nya ebo na obi timi ko de bone no wadwane ade enti na ebe kye ne maame ne papa koto na ne papa ne maame ko bi and they can provide your son oh dear say na no abini aya de krona na moku aya de krona na moku mu ye so ati ase aya de krona and ye ngina ho na aya de krona no se kan na muduku no omo se ye ko hohora no moja ba no pacho mo de den hohoro washing powder ben oh there be enye washing powder enye washing dream enye hwe oh ya na meka se yakomfo no yakomfo no omoma akom no eyehu omoma akom no eye nwanwa se duabo enya obi a duaba nya obi ne ye dane fili ho yen ka se be o se kan so okay so won se de ti ena duabo enso ekum nipa baby aduabo ni free ne onim enfo so nyi hu sika nya den eni o de no meto abusuan nim onim se de nipa ne bo aduan entu ntimi nka se ena wabo ne duan ti be ohoro se kan so se duan anya anza na makoyi funu na ye den asie oye konfo awabia wura asasim ne wura mfoturum ne wura nsuom memi wonso bi o me fie ya frɛ na so ya ɛwɔ kuku mu sa atete ade se me hwade na anya yi na me se me nso abosoma me kɔ na me bie so se pɛ me de nsa gum na me numu a wo fie nsamanfo nyina me hu o mabɔ mu de akyerɛw okay so ati ase enti so bi dua nya obi na se bosum ne ba na won kan ya me wura sa edem o na me yesa amamle na me numu a insukuro no ba bedem nti se kan na ye de hohora no na ya na enhye dan ye David nye obosum ne kun no wa fra obi bosum ne okun no edi enti na akwaje dwan ahoro sika so ba bebia obosum ne kun ne de e so okọ hohoro sika so wonya wu ne de ne kwan so hohoro sika so e na me bisa say ne ho no okọ a ode den na ekọ hohora no ende odwan na akokọ ne nsa e na sika on beje no okay so ata obibu o ne bosum chi obi a oje ntoma fugu so ati ase ene no ma mebre okay
Anu waje dwane akokɔ ne nsane ade. Okay. Na esika ewachi. Yo na mesi aba ho. Me ka we na ye be kɔ Congo ointment na ni Congo ointment fu adi nkomo. Se oba enyem a. Ye si duabo enya no. Adenti na oba enyem a duabo enya no. Ye kɔ Congo ointment ho ba. Pacho no ye ho na no ama me why. Yo nti ye ne Congo ointment di nkomo semanum entempe. Enyi wa fidie ni mfe na ye sua duabo ho nsunsanso. Wa ukobo udua ne wa ya bo udua ne ebusuam nsem ne nyina no ye ne comfort dwumo e na ebo nkomo enyi wa fidie ne mfi o na tesa de aba tan de no ebi wa akire ye ba comfort be ya no de ama ye ba sese ya 01 ade wa mana na bila confuse mane confuse ma me kikambwa o 0249 01 71 Infino. And 0204 61. They say, oh, Sunyani Abenyebi. Okay. Oh, Brekumuswa, Ubenyebi. Okay. O Kobe Bia near Sibiniwa, for your number. Na yen director baby Abenyebi na, or more bridge sono. Monkoswa, Muhia, Monfrey, Yadibeba. Almost a more boy, only a Febimra was at the Bay of Mupebiata. Omoko African marketer omubenyebi yegusua yes arrangement ne bibeba but for now ne de we here bia free number no na ene entwetwe nkomo na kwan ye befa so a ye de be package bi e de abro na ye de abro Congo ointment wa want ointment ne din da no ointment aba na ho oden ebro ointment bia so be de makan sigwa na ho oden no ebro ointment bia so enye ointment bia tipani Congo ointment number 1 de aka nyina egu akire if say we use Congo na we use ointment bi da fufuro bi da won say difference no large we ni sharp entantam na na firi ho ensan kra de wo de fasra wo ma refi ho be 2 minutes akokore ensan ni wo bi pompo na abawo a sa ahye kese a tibita so na pa tibita so wi tibita so na de be che no empai kra na ahwete efiri ho a unhu pompo ni bi ohunam na ye wo hene ho keka wo a fa Congo ointment ye nku na fasra na enyi honam kekari na fro adanti bi awraba bia small ka chem ne se odware ana na ho ye ne hene na wa apply enima bebre medicated soap ni ade ntimi nko ye Congo no abo na ma na o use for 3 days ho se ne ho na ye ne hene no eso ate nezo was me yakoko pa o zo se me kala ni idum na he onyare o de wo pa kokko na nku be na asra ma bo nku ni di sa me na be na adwa no abo na me se wa nku ya wesre se no asokra eti use Congo ointment no ate na wo ho na keka ho no nyina nko o de wo wie na so bet ko so apo ho apo na be sa ba ba me kira kwa wa bra na nso be ayewo eti mesra so ho na me wo nyina wo yare ya na wo treat yare na men re de ba yare na ko fom nko ade akoso na use ointment na ye papa o na ade ba ko wo Congo ointment ho ne se wo nko a wo use no e bleach wa e be expose o obe mo wo de kan ho a obe kire say enku na wo use no jai o natural color na ne dem dia bro no yes ade dem dia bro because minim lady pastor bi Aunty Bea otese wa o use Congo ointment still o say no kwa na e ma ne ye ne nwanwa no o use Congo ointment because of pimples ne na ewe ha no also ori meat a bo say abegu nanim bebre e na ma ye red mujanam na abegu nanim bebre na o start so use Congo ointment no wo hu say pimples na egu na ne de no kwa de egu no titima na aye tuntum eti na ama nanim no tuntum de da ho Congo na yiri nyina afiri wa wo de aye nku sra besi ne hu na se do siti ano ne kala na no eti Congo ointment no e repair we dia aseye eti hu na me wo hene na wo use nyema bebre num nrentimi nko what Congo ointment ajew ama hu na me ye wo hene se wuntiti ne se biem e kofom na o kala na asa wo suro kakra that means me suro kala no wa hwe ya eduru baabi na wasa be Congo ointment kira kwan se o meye ne yie mfama free number ne 0249 01 and 0204 fa Congo ointment esra wa bra ekro twifare
ana se bia egu etimi kropa ada no me ka se me ko hwe man bi achi na kro na sister ba kom ni di nkomo no eh eh e ho na waduru na mso oh se me ton waduru o she o se me be hade e ma no e kro no e fa na chi be maka kraka na fa na chi aba ne yafum nyina ne no fase se oyo ba enkantade bo a e ka wontimi nche ti sa Aunty Bea atade a him ko wontimi nche bi da because of so oyo be mo se t-shirt no she nja cover so but onu ankasa kofia wasi mitimi nyi me ho se asu wom na mo fi mitimi nyi me ho enhye e bia singlet bia me ho bia wa na obi abepiem su ofi titem bia na me t-shirt ofi yamani Congo ointment na Aunty Bea shranka nyankopo ointment we no yankasa koraboro ya adwen ni yenti ase so wodi ointment wose wa num no papa wose doctor bi oyoba doctor no kra ye niam bi ma no a na aboa we say wo mun kosua na wo bo me refi aboa no kwede wo bo kosua no a na wo de lime agum onum early in the morning asan wadidi se da be ya ekro no asebehye me kro no kwa ne kama meteye wose wa num sa na abusa aboa no kosua ne tonpa wo nkitinkiti bi na ho dot black isisi ho ya ye dina kwan ho me hu bia Miss Crab refi the boy je kwa ai wa papa o film netinti a wo chem so wa num ne de eso entimi enko but odi Congo ointment ne sraye no Aunty Bea ni nyina mu hia efri ho eti Congo ointment de na ho de no wo soro yesra mo sa woko na ye de no price ne bro others ne so 1 cedi a enka se 1 cedi abeto so ntimi nto ye de na papa se de wo ni nyina me le me ka player papa se de ho ni nyina eti use Congo ointment oba wanam ye wo hene na nsu afri ho ba ana ho kwan na bia ye kese pampan wo mesrew se pampan wo wanam a etoda wo sha atade abohu se mfra mafa na atade ni pega na eja pampan na mankrofo but wo ankasa wo nam no na wo nti ye na ye ka wachira sam so wonte hwe mesrew ada fa Congo ointment fa bi sha honom na se wanam honom eye opepe eye wo hene ekekaw ana wo de ne enkekaw enye opepe enso ne firi honom ba enso no kra no mebusa se eya na color ne tsai ebi de ye white na ne marketing bi didam ebi de aye no ho tse mojasufin ebi aye greenish ebi ata akokɔ srade ne nyina fifiri ma ne bi ho ba ebi ye teke pa ebi nso ye yurubi eno nti ne pesa wo frɛ na wo ne yedi nkomo na wo ne yedi nkomo na wo kyerɛ ye sɛ de wo de ne sunu siti a ebema ye timi ho infection aboa kora bacteria aboa kora aba ho a nti eye osa eye 0249 01 71 01 0249 01 71 and 0204 61 Congo ointment na nso be na iwa fa bisrem se na ntama property bishim kakaja fa bi esrem onya code kura betimi ati bi show kama fa be yiri nyina efiri wa ma ho ato ba bia ye ton heaven no bia bi ho ko na esibi no afa number no eti na de ton from afra yen na yen kiro ba bia ubenye bi yada se papa se wasuguso awute akoma mu nsam akoma 87.9 na wo hwe yen enso ewo Onia TV mo amo hwe yen ewo Facebook TikTok and YouTube no yada mas papa mo se Aunty Bea enem topic ye enjoy papa brochefo ni nyina omusua me bamba be bisa na se obi wa broche ni eboni dua ni pakro nje se de ne twapo de ne ba ana mbetimi aye ya reverse dua bono ewo bebi a owo na obi abodi hie bi duo wa ye ho ade nyina ewie se o se okosie na kafundaka ko God's way funeral home atade a ode be hye no ko God's way funeral home eduane a obe serve wa ase se de wa ye ho ade nyina ewie timutimi didi God's way funeral home or catering services twa video fato woda cho de a kire ona na onom se we duabode kun no ya ye ho amabrewie na ye ni try na be ye history e de fie honom God's way funeral home your one stop shop for ye hu niam nyina bibibia e fa ye hu de fa call God's way funeral home o kumasi asafu labor kokobod dandadani mu wa e na obehu omudu on ma so hwehwe uncle ato omu numbers 0243 737457 0243 737457 and 0266
194678 God's Way Funeral Home obema we ye no enimonyam hye abam na at wenim ate 3p garlic mixture garlic edro won waso garlic na ye dia yesa edrei piwak natural na odi abedwama nso immune booster boost immune system no nti yarewa entimi enhyahya bebre sa oba obu nsa na wote yaw emayi a pe 3p garlic mixture nenom ojo nso na wote yaw eno so emayi a 3p garlic mixture ebeboa garlic edro we edro won waso asiesie ni pedua no de bia na ugina ona so ubenya bi wo pharmacy chemical na herbal shops nyina piwak natural se yen kancho se na edro we ne bottle no ana container no ebo na nakuno de bekasa o de yi coin bo ho ebo kekekekekeke enya plastic ena etoa ne ye kokko ena garlic na eda ho no so ye kokko ese ebi ma ye bi afra eni ntina ya na opese ye ne de no ye de sa ahyensudie we eba nti ukọ na obi ma bibi na enye no ampacho ma ento enye bia afa ye fa onko power specialist herbal hospital na ekoje ayaresa hepatitis A, B, and C. Wahrawa no aye kese. Afa ulcer, fibroid, kidney stones. Yarwa hodo kompo ni nyina fa power specialist herbal hospital no nto ase emfama. Owo no bebre so a Food and Drugs Authority ajatum SK Livoke Edria immune booster herbatin ni nyina ubenye bi enkran owo ACP Road Kwabenya Power Hospital bus stop si wo ho ne ko ho. Kumasi fe ya se Bosomtwi Road osi ubesi ewo Jasbro filling station anase Edria Junction ena Takra denso owo Anaji Estate oben Ahantaman Rural Bank ubehu omo ewo ho. Omo numbers 0244 544422 0200383831. WhatsApp number 0555 797878. Yene comfort jumo enene ye kasa edi afaduabo ho ene eho ensunsanso yedi nkomo na kwache pane ye bebie yen full lines ne tempa papa na wo so awoduabo ho nsem apese ubisa no webisa na yetimi eya no edi ama na asa na ye be Congo ointment wona me ka say ya tete o se so ba nyemu a ye boni dua enya no me pa cho eye no kre na mrebe na ebetimi enya no no kre said the hotel or banyam, Uboni do I in Yanada. Okay. Fisacolana when you say on your bonnet. Acolana when you say on your bonnet. If you say, Mammy could in the bonnie and sana, Sassam near there ever. I tis a boss much before, bow a before. No one yam. Say, Bossman become my Manacola won't consider. Oya jankaba eno kura sunsun mu no bosom na tete akwala na mani nyini ntem esense no onom ne maame no fo idisi oba wanyim ne ebonu dua na ochi no ene nsuo ni fire ne tai so owo wia okay ene nsuo ni fire ne tai ebi onom atoyim wa no obewu ewa wom okay ene obi ho obetimi abafie na ye mogatuo ene ayaye yale ahonhono ne ade ena ne yedi nkomo wase o mesi anka ase mahwe bi ho amani pande ne bato ne so ati ase eno ho sa na isa akra ne ye innocent wonye boni akra ne de ene nananom favoritism o baby o yes favoritism na ne say it is example ya me ye se pegi na akoye ne boni na bila boni dua se de busuafo nso mo ye innocent o na ne no mo de na ne de o mo da ase na we di ono wanyem ne ese akra no ono oye innocent ma me nkyere wasem bi pato kyere me ansa na bedua bode amana nyine no edi mfie ese enim pacho udua bode afe be mu na otwa no na bila afe be mu na etwa no afi afe ba ko achi afe na mu ebi wo afe ba ko achi eni etwa no saa tam no na asem na si dada ansa na kola na ba obi betimi agbo bidua 2 or 3 years afina duane be yadwuma oh okay inti nipa na mo se otu abom dua de na etimi ayeme ebi wo anya immediate debi obi timi bu obi dua 5 years ansa na duane yadwuma okay so what you say ana meka sa kwa ti se bosum a kire bayifo bosum kire obi 30 years 35 years me na nati ase ya no okom
me na penso me na boss mu chi obi 45 years me na wu chi 25 years anta na nipa ne be kana ni mu asem okay yo nti wa me ate ho na se ndie enya gese wa we debi na wada ma sansa na kora ne be wuo no na nipa ne bodua se ne ba o da ne yem no o de akra na ka ho nsuo no fa ne na ase so ate ase anta na kora ne wu akra ne wu anya sa de a oboa oh okay ti akora ne be wu a na ne taamo anye de anso so ate ase na ne taamo anso de be wu akora na se ne taam pa asa bosome nkron de wo ne ba de a akora ne be nyankwa na o maame ne ko yo nana mame bre na ye ko overseas no so me ka me se abrochefo bi send message so mu tie ye pa na obi timi to emma ne obi dua e wo abrochiri so owo US owo Canada baby owo bia eduabo no etwapo pa sepo yenso epo yenso na obi afre nso e de abodua ade o edense na wo nua ne koye na adwuma betimi akaza o mane nko mu ye nuanom yes into ono kora beta na chiama na koye na toa no abrochiri entem say yemframa seze ufre e konkran ya na me wa yire dura na mse yemfama nche dem wa na mintum na okofuro ka akwane yatum na okopo ka bebi opunu me ni ya me no me no wa na aduru nkran oh na we de se we dura dada na na ya wasi o mo de fa kwan si so ati ase enti esunsun mu asem oh okay so okay sunsun bia hwe bone a ana de ni nua ye no afo ano so sade bi o na ni nua bi ekoye na nipa ni nifa o ma ne kwa amane nye oh okay so se me metuo se wo se me ho yewahi enti me ho yewahi enti o kwaje dro bekumia o do pa akwa ha ni ntableta kwaje wiase nnuro nyina bla last me kurom na konfo bi yan kwa se na me se malamfo mo pa mo konfo mo kurom nyina mo nka mo aduro mo me konfo dum obi antimi bida na so me gura me danke to mo a metro se me ye be ma chen so ate ase enti anu nti na me di tumi ho se ma bia na enti na me di nsem hu no enti ebetimi akoho akoye adwuma ebetimi enti sa no se nya nipa no wo amanone ho na gese no ye de ne ba because okoba bia ya ye dan bi ya ye nyina ye nimi ya wo se na nipa no wo ho na ye ho nyama e wo se ye nyina na enya no wa abrochire ho no e wo se wo ba ana no so ebetimi aye ho ade mframemu ade maame ate asuma etimi kamone ekomde no pacho se me se ate asuman etimi kamone ekomde no nya do ade am yotena konwam so ate aje na wo aso kodo burusi moti e pa mo na me am so de abre nya de obosumo odin a je wudi so obosumo odin okay me abrochirefo a me omo ba me honum nyina mebre ye duabo eye nipa na de me number mo no mo frɛ me ebi nya duanya bi e me ye dane wana me de aduru koma no e ma ne ho to no okay afiwe me be chef abrochirefo ba me invite mo na na also ma ye ntwai and de twa de mu ntwa ba me invite na ma ba be hwe bi okay no ma hu abrochirefo a omode anantwie ni nwa be da bo so ate ase enti ade ane de o ni aduro na emfo so ho so wo yo mama mbra we say so e se me de me bisasem do bo busa bia nso me yiwa me pa cho yo ensio nkoana ye di bodua because I say ye tight na me friend show we eno nkoa ahun se de nti America no a obosa me no ensuo na ya ade a chichiro a asantemamu wa yekuta pa okay enne nsuo nso na ya ade a sunsumu a busum bia ni wiase o so wodi chensuo da busum bia ni wiase nsuo ho den a o so wodi chensuo da sabu ko sire nkwa akwaje busum brafo ba uko nsuo bi nko ya sonye ho na onim so akwaje busum brafo busum na edi na uko nsuo mu akoyi muso ayede adenti na onyi muso na ma busum no so ati ase mimi anu makonfo na omukom so na emu akom no enu omu hu de omoye na nka busum bia ni ho a wo so wode chenso mimi so yesu duru teme shefa mitimi fre wonini maneba mitimi fre mpata maneba so ati ase mi fufuto de si wa me fra wo no omu bedi me pa cho ye nko ha eyi me sra mo papa
then ye free ho and your cradam tia na me ya yare na me jinyankopon di pa me di Jesus Christ sudi na me Jesus Christ di na me di me kra me honhoma ni me padua me dia donsu ko Yesu mojamu obi bo me dua o mami oh na papa mam question na mba mpo enyi me mo anu nsi o mama nu nsi debi ya yesi Yesu moja emro ko kabari a okosugu be pono so no ho na copy pae ana na kuru wasi wa no osun agum me busu asemo papa me bisa o question me ya no oh me ya no na me busu asem o de me de me nya no pacho o de na ya no me ndi moja na wenye na adon ko no mu na ye de na ye se wa kwasori ye ko so ye do ko nsu makobo so ensuo no so mo ma sofui ena se ahombo na ekotwi ba abrama nyina wo na sofu nim sa de enye osi me ko wuro bi hu fi agum emre ko ade boni wo na nipa no open nkoso ana open sei eno na bible hu no kromo nka nkere so ati ase eno na bible mu no kromo nka nkere no nyame no kura se honhom ni firi nsuo nim etimbusa se ho ne bo nyankopon obe hu Nenso Bible mo so ba wi ase nda asase so yede basa saka no e de asem no kan wa nkase nsuo nko nsuo na no tiem la do tiem e di satam nyame ne baaye no ne nsuo no ha ne boye obeto te nsuo emu no fa pie e na obe ye ne nsenchen na sofo ne nka ba bia no kore ne wo e nkyerɛ no kyena wafa kosua dia kogina nsuo mu se na naboa me na ma de ame ye nyede enye ye na ne collection abebo no o kan okra ne cha collection bebo no enti me Yesu moja na obi bo me dua Yesu moja Yesu moja ena obi tutu o so akase Yesu moja we ne gina o so ati ase me bibi wo me hono me ko atuma no ma ase afahye wa hene ne chia me omo ponti tuo sia na me wuro mbata ka di she no na boba ne bego me na eno kura me kromfo aba e bi ze ye twetwa me nan eno kura me wo ho ade ame be ye abre wo nyina obi o kan bebia no mebre na sia amana bamfi abepa me chew na manyo mo ho abotere enso me na ase entwetwa amete na me kasa yo enti sofo Yesu moja ne de no de na sofo dane duabo oh na sofo de okoda ne duabo de na ese ne kwahye batakari ne enkomple kwan sofo usi de sofo dwomo eno kura na me kache o si sofo ne yede wo dane duabo de kwahye batakari ne enkomple kwan sawo me na me kache sofo dane duabo hwe don the Baptist by no unum say obi yare ama ye de no kwa sori fie wo kire ne say we no anye ade a enyame betimi asa nemum wo ayama eni nutan e wo ho aye de say yare John the Baptist me say don the Baptist by no obi yare John the Baptist unum di pa de by pacho me nim Jesus hokan unim o sani o Elijah na Elijah no yede Elijah o yede cuz say me obi some questions see me busa o so dey bana me busa o me busa o say so dani diabo enye Elijah de obeye e mo me fa ntimi fa so Elijah de enye nim so yira otui no otui ya no sa yede enye me nim ye wo nana ya ngo no enye menye enhien duru ho ene ono ne John the Baptist sa me na me ka chew opa o so fo no so onim quotation o me o nche o twa ntra frem me kire ba bia quotation ene ka kire na me kan tro na ade ato tirim na so fo bi nso fa bi asua sa me na me ka chew enti so fo ndane duabo so fo ni tumi sa o dane dua ya de enti a ansa na so fo so o be dane dua na obi bi hye ne dem wo ne boso mo de ye na asori eno musuro se mbaka ofojumo o hine ba na me na me ka mi nsuro sofo ndani duabo sofo wotumi se odani dua maame or the Bible quotation edi quotation Bible quotation na won fa se fa dani dua or the nyame asem ibi ni sei mitutu ahonhom boni nyame wo tworo ne na Yesu ba ya obebo mpa ye o mo anka se
ene ye homeda na wo sayale e de asem no kan oba nya ayale mfinsi adua 14 years adua 2 no adua samie no Yesu be sa na yale de asem na mo am kan Bible babia ni wo se ye de dane dua o na dua bo ni Bible ni dua Bible mu media minim say me say that ba me am the Bible be me fia ba me minim ni say o se dua bo a eni nyina so no enya adwuma dua bo bia ni we ni nyina so dua bo bia o nyina so ne die ntina aka kire papa se wo ye kwase eze kopa nchew se untimi ndu papa atem so ye kwase a unim so obi si utimi ka kire papa so ye kwase a ama no kopa nchew obi tim ka kire ne maame ye ba ifu ma no kopa nchew na dua bo ni nyina so die ntina adu maame atem eze kopa nchew na sa asem adu maame no kura no mfaso obi a nyina so obi ani so kopa nchew Bible ncho se duabo ni nyina so duabo ni nyina so ni nya no wanyi obi boni obeda bo dia obi bebo odua bia na chese waye boni na sese me no tie ya yedi nkomo ye nyina yedi nkomo yi wonya me boni ama yeda bo dia ti boni na ma duabo ba asem no ene ye ntimi mbra duabo ase da da bi dise boni atwam kro no atwam what ya say sabe mi amira na santen wa amra duabo no obra duabo no otwa kro no mu otwa nsamoni mu na sa na oma we na otwa adwama mum sa na oma we nyina oni nyina wa ntimi anka no bi bo adwama ya ebo ni dua na jesi wa be meyire no na obi badimi afiri wonsam na no kora memu a e de na ese ba obebo dua anyama na mebo wona wo ba ji ofiri mi nsam na wo be twinse onfa me nko na enyinu dua no ana ekoda me nkomeda mo inti ada de beje no adwama hunti eyade ba kope ande ye bodi enye so za ye di comfort jomona e komo ene ye ka safa duabo ho na se wan sha se entie ye ne hu ma bia komo ne ya bo de aba bedru ye hye bibia bi e wo duabo no ho ye be ko commercial break we na ye ba mabisa comfort ansani ya start afa college ne say enti wa ubie wano na wo bodua wa ubi de bia obi ye oboni bia na de dua nko ana wa abo no wo sunsun so bi wo ho e de ma wo ni pedua na wo wa bodua sa no bibi da ho twen wana ye ko commercial break 2 minutes ye be ba se say ba na o ansasa question ni wi ani ama mo nso ma frɛ ye bi wa ye ba se say ya se maami na no oba ni tifie no awo de be bro Jesa oba na ya ade amana ya oya na waka to ho awo de be bro eye duabo ana se ye no me oni wadanfo ni di komo kakra me de beje no afrefre nsio awodo na ode age no wa wo bodua no e ho sunsan so ye de wona ya bo odua no sunsan so ye de ende bibi bi e fe duabo ho de ene ye ne comfort jumo ena ye ne no ebedi nkomo nana wada mama ho ya mede pacho ho ye de on pai wadaro ma ye de nyamia se papa yo nana wada mapa hefa na waso ye yo asante asamai agona side ho na agona side ho no se bio wo ho pa o adai se ho ye titikuro ena komfo no chi obi komfo ho no ye ni nsenkyere ni Akoma FM 87.9 Kumasi no nana mo beduru ho no obi komfo banana na mo ho dada okay into no beto de yese odebo na adwuma hoye na yira santenwen so emra obi komfo eye de opeye de ema no no o hye na nimunyam se aguna ena odebe ma no okay na edu tam so ohia no no to ne nsafre na wabe no nemu anye tintia ma no inti ye free ho no nyina aguna chem 87.9 Kumasi mo wo ho se bitwem wo kwa me hu nana wei eno de obi asante mantem ase ho na mo dɔɔso pa na kro bi so wo bi dɔɔso sa ebi ho no ma dɔɔso okay so ati ase asante mantem odu afija ase a ene aguna district no kra de ene akomfo ni ho afija so bi wo ho afija ase de o mo chen nyina afija ase papa bi
If it's all there, we'll be crowd of each other crowd to walk. And now come on by the papa. Yo, my embryo come on so na baby and baby befe bia fa ho. Na pa cho me di kai ka say. Adamede igel prophet buying. Ye kasa sa. Na me ni atosen. Was say Aunty Bea me ra hu na me say prophet pa cho bradam he ya. Enti we de me di kai pa cho wadam enko ba bia. Na bi ono onim de oye. Aha, pacho enti we de yembra dem he ya wai. Emfa me enko ba bia. Me ni ba bia me ko. He ya ne wo. Onim de oye. Me pacho yo. Enti we de sunsum no a ye den nam no. Ye omra sunsum ba ye adwuma. Okay. Ene ye omra sunsum nya adwuma. Okay. Me pacho yo. Ene ye branda. Okay. Ne me pesu ya so. Obeduru me fie nipa wo me. Akoma FM 87.9. So me ba ne nipa me brefre me. Me say da bi. Me ranom bi ya invite me baby. Obi ansan. Okay. Omo so om ba kire a omo anfre me no. Mama chia me ne bosomfo aye de ezo mo ya mo. Okay. Biza me ba me srem panimfo say ye kodi nkomo. Enye akomo asem. So ate ase. Ene enye ayibia ayeme mabrabo mu nkomo. Ene ebedie. Ene ebedie. Nti eho de enye omo asem. Nti omo ma mo medase. Ye da se pa na ka to say me boss ma ba me ye confirm me ye true. O ye true for medase papa pa ko medase papa 87.9 Kumasi. Misuna mekika 87.9 yo me pa cho ye ndi nkomo aha ni nyina na ma adwuma na ye dedede ye sha se ye kase duabo a eduabo pa cho e den a eduabo e ade bi a e owi ase e kan ni pabrabo ana de ma duabo ba e ye menteme ho ase konkonsa krono eni maju obi kunu maju obere ena kofasa no ma wenyira ba na say ye tie ho asese 87.9 Kumasi eye na nabila me amenim se na yireni ana menim ena mihia no ena mkope no na oba na se meni kunu ena eche mehu ese meja no man ko ne baby memfa oba na ni je na ode ma ame no emfa ho pepre nyini mfiri na na balance onu ohu ana ni bebre nti obetimi afre nso ni madinse odinse nso obenyame okay fi sade no watotwe aka na de ntina mde mitumi baji nti uye den ya ebenyam okay enti say ye kase duabo a eno se obi ebie na no aka nsem bia na say wa friend nyame mpese ho na ochiem kakra ma me Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM request confirm you mona say ye beto aso ye be part 2 nyame yadoma next week Tuesday ye be sia baba beto aso bi ende ye ba na ye questions nkwa ubisa no eyi anu ubisa no eyi anu ubisa no eyi anu na confirm sana ye be fa ye college no bienu bi pe na de aka ne de ahye fridge na wotwe se nne ye di apofi dabati wo de edu be di holiday no so ehu na ye mbisa se ye say obi a wo ye baifo nko a ena bodua enyaw pa che ye no kre obi akasa oboa sa obi akasa oboa na se ne na che se Ghana ma ye nyina ya baifo me pese me kama Ghana ma nyina ti nipa wo wi ase nyina ti se nipa ye 1500 a emu 1002 ne bodua kese duabone doso wow indi sa 1002 no eya baifo obodua ma ne nya nipa dia ene se na Ghana ye wu enyina ye ya baifo na se enyina ye baifo okay ena ma mbisa last question na de aka ne nyina te se de yaka next week na nyame dom ye ya ye ba betoa so part 2 esi adentina obi wo ho no ma wo se wona ma na yesi wakotie dubone so na enye ono na ebia eduro no ye de ye no but no wakotia so na enya no adentina yetimi basa na hi ma me dase ye o sa de no ya na edin enipa eyedin a ene wo se okay ena obi kwa ya de etia obi ni wo de soma so won se de etia no
na oni ni panedin se wo to odo na utwa mo benya ho so edo no hwehwe ni panedin edin se na munya abusua kora betimi enya betimi enya utwa mo area wo de benya ho so ati ase ebi se edo no waseti ato se mi kotade we my masati ayi trap bi ato se me de penipa so mese obetwa mo enya ni se wo so de sa enti e krado uduru ebe kasin na do na tiawo so what you say enya wa gi se wo ti ba bi ba fire ho ne dia yes ana ni nyina so aye ka no efa abusuya ho okay so on say de tie no eye abusuya ana nka se abusuya me papa wo fa na wa na de no konye frɛ yo me questions na do so pa but dia ka no nsusanso mo amobodua bebrebe no nsusanso no nyina nyambo next week eho ne yebesha ase ediefu de obi ye wade na wo boni dua obi ye na de na wo boni dua no honhom mo so do ho to baby scale bi so wo do ho to ho no ma na 0243 114497 03224 98035 free na wo question bi faduabo ho a de ye ntimi embisa no bra ne be bisa na yenyi ano emfama ho. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho di baby au kasefi. Pacho, bien bize mkuseni fe. Ese obi dia. Ni pa dia o tena waso wa ma onko. Ni pa no ko ni pa waso konfono waso ko dania. Na konfono bisale fe wini ni pa o tana abo akirem. O se ni me dania ma. Ta ni pa ni ti dan ko ti dan ma. Okay, me that's papa. Yo. Good afternoon. Hello, good afternoon, Aunty Bea. Pacho where? I'm here to most of the time. Yeah, the nyamia papa. Yo. Na manentia na na so. Ojo so. Na wa question ya obusa ntisi na ye ni. Se utiri mu fan ya o na na ma na kan se utiri mu fan ya ntia mo anku. Na utiri mu fan na nye obi a hwe no utiri ya de ma na tumi a e no nwanwa. Ana me question ba ko ni se yes you bia utiri ye bia ma ni se bi se ga to mu su kwa no utiri ye bia ma ni tumi ye. Na ano wa tse no pa wa chama to ka ka why. Me pacho you. Good afternoon. When to me engineer so. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho di baby au kasefi. Afternoon. Yo, mami Pacho u share TV ntima, u TV volume ni nko from why? Pacho, hello. Yo, Pacho afedi akasa yeti o. Oh, on to me. Me Pacho, aya mo share TV no. Mo free no mama mo TV volume na perform kra sana makasa why ye pamacho. Good afternoon. Hello. Pacho, because like about to meet the neighbor for media na. Oba the day. It's not the a bear man na wo body dua only na dada na say bear me bia utimi de wahwene na ebo ni dua. Like you do that. Me that say. You. Good afternoon. Hello. Hello. Yes, Pachoma onimra so kakra mai. Hello. Yes, good afternoon odi baby a okasefi. Afternoon. Hello. Odi baby a okasefi Pacho TV fo no mama volume ni nko from pa why. Good afternoon. Hello. Hello. Yes, Obapa, good afternoon. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, Pacho di baby a okasefi. Pacho from Apostle Dr. Abraham Adansi Pacho. Yo, Apostle Pacho yeti o ho ye de. Pacho no ma mo no dina. Yeah, that's. Na mi papa na family what you up again. Yo come ko pa mi so for mi ba Adansi Pacho so dia chawo kini. Ebi pa ensuo ni nyina no omo ba mi nchen. Omo ya omo so mi nan mo mi ka so mo se mi so for pa de. Kama dan bia de ni bi ta. Ni bi dan le. Edri bia no so for da bia mi ka so for bia ya dan bia de na wa nya so for.
minimum papa no eya adwene. Apostle yeda papa nyame show apostle 0243114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Oba mpacho ma undembra show kakramaye. Hello, good afternoon. Good afternoon. Udi baby a okasefi. Musasefi tafo. Oh, TV for na epama chow. Aya mo ma mo volume ni nkof mo yesa mo frɛ na mo site mo ho ayenti me ne mo nkasa. Good afternoon. Good afternoon. Yo, eja mpacho ma oni nkɔ show kakramaye udi baby a okasefi. Within the platform, Musasefi tafo. Nana bilam pacho maintenenka 0243114497. Good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, pacho di baby a okasefi. You come in, Nana ma Musasefi kwabri wawasi. Yo, nana pacho yetio. Na wo kaji abasem. Aye. Ni busem etie dia sa temutu. Wase eni akwa wo se ko eni gura no wa modu ya. Wo ni fo won pani. Ni busem dia sa temutu. Akwa wo se ko eni gura no wa modu ya. Wo ni fo won pani. Ni abodi e oba. Ni ya se ko ye die. No kwa tele ete. Wo ni boni obodu ya be nya. Medasi papa quotation krana a rap out to what the amaye yedasi pa 0243114497. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Afternoon. Yo, pacho ma unem ko shoka kramaye udi baby a okasefi. Mi fe choko na mi so e pe mi Sadiq. Me pacho say. E pe mi Sadiq. Na mi fe fi choko. Yo, pacho yetio. Am pacho mi se mi bisase ente obi abo obi fiana uko kan bia. Bese mi bisase sa bia bo no retuna anyawa na se retuna ye obi bia na. Wo si obi abo odua na den. Ese obi abo bia wa hunni mu be ese wa ko kan bi. Wa ko kan bi. Yeah. Okay, say ya bo bi dua na wo wa ko kan ho asem a we betimi anyawa na. Yeah, no na. O kan ho asem wo kwan be nso mpacho. Se mi chewu na mi hu se e bia na bo bi bia ana ni se ni pa ni na mi bia me ko kashin mi ko kan bi se bia nya bu bia na se ni. Okay, mama nti o question na say se be ya na betimi ayi wa no yi. U twam na o ti se nipa mienu ko e na ba ko bo ba ko dua e na wo ko kan bi. Yeah. Okay, yo. Asem penny na pen ho asem. Ye be fa callers mienu pe na etimi ayi questions we ya no amaye. Good afternoon. Good afternoon. Yo, me pacho di baby a okasefi. The from na ya. Yo, nana pacho yetio. Mena na meti ho no. Yo, pacho yetio. Na ayo ntia no. Yo. Me ko na nchen no na kwasem ni na nye. Nanye. Ana minia nimpon ohene nso na ko ni program no. Iti asema na meka no. Oh, there obuka se ne nine ye we no. Aha. Oh, okay. Ai, the corner nanje nanye, but and that's already adom. Enema ko ye fine. Ye de nyame ase. Ai. Ye de nyame ase. Yo, nana ya ye da papa last paper. Kolongo. Oh, okay. Oh, free Konongo. Yes, good afternoon. Afternoon. Yo, oba mami udi baby a okasefi. Me pacho me di anti magi me kase free tema. Yo, anti magi pacho yeti o. Ma some ne say mi nye wuye. Me wo wa no bi ba ma ne say wo mu kum no. Enti wo de ne ka. Ye ntua ma na o ma ye nyi fu ne nsie. O di sika no e ma ansa na ye yi na fi na no sa no. Chika wo kum awie de se kasa so de me ma me. E na gbo na da se bu sa ko so wan se no sa ni sa de ne be ye no. Okay. Asida no yo ye da se papa waji sika na wie but osan ya pass da biem was wo de me maame ene last born ene da ase nti wo se eden na wo se mo ye me pa cho yo ye da se mate wa se papa ye be you questions na no e dia ma na me ye sha se free ne die no ti say aduabo ya e ka ba mu o matu awie nipa kro na wu
but o se o de wewu maame ene ne ma na da nti abusua no pacho den no be ye meanwhile de obodua no so age eyi ne sika na na e ka na ewo mu no on say de tie ne she abusua na ye mistake mistake ameka se abusua na ye ne se so oba na ka se o de wo maame ni o last born na da se ne kwan se motua ne ka aye so ono mko na mko tudua ni firi ho ansa na wagisika no okay so on say de tie ana mo so mu diska na ma oba no mu diska na ma oba na se sika ni nti na obodua ana wono so mu diska na ma no wanka se one day wabodua o ana so wabodua o de o maame ene o last one na da se ana ono wagisika no oni ni kada bia bio me dey say o se busua ne dey abusua ne de mbese me chonso o mu ni duadane sa me na me ka kire o enti ne se maame ne ba ne bewu o mu ntimi nwu sika no wunti no o ye dey obodua no na de no nti a obodua no yetu aka waje okay edi se nsuo no obibi ya sa nipa na ono fra ne bodua no wono ne nsuo ne be dan ne ka abusua de o mu ne hweye okay me pa cho yo e na obi si wo twam asem mpani nipa ne pa asem na nipa mienu enyo asem no mo kana obi bo ne dua e na ode na no akotum ono no yetimi transfer dua ne bi de manana de ewo mu ntse ebi a o kire nipa ne se dua bo na wo bo ne de enye so what ya say na obi ya de na aka chense de o ye ne nya no anti aso otwam ko ba bi okay ne dua bo bo de se won fa ho ne bi nso awo so ko kan bi so se bi kura usuba anya ene de na apedua bo no se bone be na maye wo a mi suba anya me pedua bo ene de obetim do afra okay so on count yo ma membra we nen oba no o se be ma oni nada obetimi de na hwene e da na sene e de agbo dua miminim sa ba ko bi ka ho ende na wotwe se ne me de be hye fridge na wotwe se ne me ba me bisa sa question ba we de epiem yi de ene we no na wotwe se ne ba ko na be ka ho ne ba na hwene ne de na ba nam ene eye no kra papa eye no kra because sa e ho no so aya ye te ho nsem pa enti me nua ba wo frɛ me na wotwe se ne eye afofida munti ye be ye adwuma sa question we no ene ba ko bi na e ka ho no ye be ansa no sa da no ena me nua dan so frɛ no say wate se sabio nsuo bia no utimi e di bodua ama ebi mo kra se gata mu nsuo kra ye de ye ba che no so ye no kre ma me pese me nua dan so te ase se nsuo aye dwale no ye kwasa free baabi ne de ba ana emra nsuo so ye tene no etene ko bo nsuo bi saa na bankan so tene ko bo nsuo bi timra nipa no wadwae a waye ne bone woni mo obi dwale a ne nsam a woka enipa no wasam na ye bosom enipa no wasam na nya nipa edisi obi kwotena bonkam na aye ne bone no obodu a eyensuo ne nipa de dwale wo de soma na man de akobonsu obi amane enti ebenyawo eno na duru mebi a ne dan ye den no gota munso na duru mebi a onye konfo wa bia wo bo wonte menyi nipa ne nkwanda ye be bisa sa gata mu de no biom nyame ya swati ase enti de wo mu no no ti obi opesu okun no gota munso or the board ya was your life. All right, your last question and no bisa the first but arrangement ntina and no abeye we or say me ana wo me list so sa me bisa te say won so obi ho no ma wa bodua no na we hu akire te say de ye boni dua na hu akire nti wa ba te say bia na na wo ho era sebio obodua ya frena say bra na yentimi nda ne dua na era se wo ma bacho na te say opese bua na nipa kro na wabɔ ne dua ne bua na esa wo konfo no so wo betimi den na betimi aye sa nipa no oye udifo ana ewiase ye de ne de ma de ne de den ese no enti se wo kɔ na se nipa ne hunu na wo se kɔ pa nipa ne kyɛw na ne mra ne na ne dua no na akɔ no wo so wo ma ye busa ne din ne ya pɛ oba e de na sina na yo ho enti edi asam na se wo a woni ne nya asam edifo a oba na ye de usi se nipa na nan no wo be patan okay pacho me ba o me time no se nipa ne se wo mba na se wo ye be ma mpo a ye de oba na ye ya na se oba ye oba be ma ye be ma oba ye oba
Okay. Enti nipa na wodi ni bone no. Ye do obi ye busi oba ni din a. Oba ni din ne ye de beto saa oba akro na ye di sina na. Okay. Na ye di asem no. Ti ye di asem na se wudi fo a. Ne agye mpata de aye de e de ama no. So ati ase. Okay. No akodi. Ye beje mpata de ama oba afofo na ye de nesi wo. O gina ho no. Se ye de na ye wo no ankasa. Ti maye hunhum ni ama de ono aye ono. Na ye de mpata na masa ni pakro. Ono. Na kese asem no wagya ama na so akopa ne chew. Okay. Wakopa ne chew. Okay. Ani yesi wo mra, wo so onye dey. Oma. Etimi hwese wu. Na mpacho se chew pamba mu nso e. Ene wiase de dise de onim. Ene bia nipa na obo odua no nso awu. Owudia na enu a. Eno ko wu a ye di obi gina ho. Eye man. Edane. Okay. Ana watu kwa akwachiri. Na ba bi ho no open na wunya no. Ye di obi gina ho ye dey. Edane firi o ma no. Na no achiri no wo ba chopa bia ho a wakopa no. Yo, meda se papa. Yemre no akakakra bi na yapon. Na eduabo no questions no edoso papa ye de kra ye ntimi a exhaust enwie. Ye nim sam nso amohwe ya mutie ye nso enyama wo ho a ka mo pese mu bisa. Nyame adom ene na wo twehwepe eye holiday ye manager se ye be ye adwuma. Nti ye be adwuma ena comfort dwumo enso wagye atumu sei. Sani opesa osibua ye nyina wo duabo ho nsensem ni nti no. Nyame ye adoma next week ebnada na wo twe se ne pepepe ye be ba betoa so. Ye be ba betoa so. Enti no ye be so aka in the course of your programs ye be na wo twe mu nyina se duabo part 2 ye be ba so ebnada. Enti no de bia mutie ya ye de ebe ma mo sa enka ye no. Ma ye kan mo se ye Ghana month Akoma Ghana month ye dwumedi a ye di no afi ye bosumi mu nyina no omo mo boayen ye Grow Fine Herbal Tonic ena Maclean Hotel Otria Herbal Powder Medimafo Herbal Clinic ena Clarity Eye Clinic eno ena eboayen ema ye de ye Ghana month dwumedi ni nyina ye de ebrem ye kan mo se efiada anopa nondu Akoma food exhibition ye titi nnuane ya na ye die na ye gya edi no ye ba be mount table nye de wu be dia mi o ye de bi besisi ho na wehu ne a kire mo sene a ye si ye no nti efiada mo nyina mo mbra na mo behwe sa nnuane no ebi ye makeup de bia o mo ye ema ye me de badwumadie so ye glam by Tina makeup ono na de bia da osiesie ye ho ema ye de dwumadie no ye de ebremo be bia wo ko bia fretina 0544 0544 466280 0544 466280 comfort wo pese odo number 2 dwa bia na duabo bi obi da owuo ne nkwankwa nta so pese oba na oboa no wo pese odo number 2 dwa mama be kwan sa de ene wadaroma o se manager on time bet na ye nchen so ene ote ha ne na phone program tene de ono am ni so wa permit but of our number ni 2 dwa 0242 63 25 97 pachosi subi 0242 63 25 97 pacho ena comfort dwumo de number to dwa ye pon a wo frɛ yen a ye ni comfort dwumo number we de permission granted se be ya eduabo ho nsɛm ye nyina ye sua no enti ena ye de aba ye fa happy birthday si emfa ma ye nuanom a ende ewrade de afi ba akwa aka won fie ho na yen sorry dwumadie no so ne emfa sports no embremo Pastor Augustina Donko edin adodo na atai edifro eye people's mother living word temple old Tafukumase ena owe efri uba opoku justice ema o show happy birthday nyame o show pa Pastor Augustina Donko people's mother living word temple old Tafu de tosu mienu eko ediama Tracy Williams ohima Tracy Williams oye member Kumasi Girls Old Student Association 1998 year group wey every ye nyina ye ho na ye ma happy birthday beautiful Tracy Williams nyame on shop ohima Tracy na onye okesipa de toso eko ediama Hana Jima Bonsu o Sweden wey every o papa abrantie Emmanuel Ata Bonsu yetai efreni Old Tom abrantie Emmanuel Ata Bonsu ono so e was Sweden o papa say ye ma happy birthday efa emma eye Hana Jima Bonsu a o Sweden de twatwo e ko e de ama abrantie kusi efriye asari dodo na fro nana Richman
Nana Richmond also oye member Kujis 1998 Association. Ye nyina ye say ye ma happy birthday. Susuka no ho efe. Ye nyina nim say no ho efe so ye occupied. E kwan na ho. Enti abrantie Richmond, happy birthday to you from Kujis 98 All Student Association. Titu Ohima Abigail Deto or say nyame onsha pa. E ha nenen so ye di adwumadi ni nyina ebesi. Production team members Nana Bila Kantanka, Spartus Kojo Sakwade, Emmanuel Kwame Vadi, Nana Yao, Era Ena Peggy, Belucci, speedy recovery to you. Makacho msi baby awo dani MP. Sorry never seen breath ye why. Nyame sao yare ne san beka ye homa yenye edwuma biom. Midi Eddie Beatrice Fioga Brabet me afra me Aunty Bea ya bune wa busumi mu de. Edin bia fa bi ma me meje. Echina nyame ya adoma ye de nkomo foforo bebro. Yes sorry. Little Lira ha ye dispose ba me gidi sa apeja ene Alfred enso e di Onia Sports enso e bremo. E ma mo nyim afidie ne emfe.